apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, syunay anak ko. Anya ngay ta in-deliver da. Dakkel mo't a karton. Imported a lotion, lipstick, kan bestida, nanang. Ay nawaw. An-anwam ngay dagita. Sapay dakkel a karton tinakaikargaan na. Anya kumapay ngay, nanang. Ilakok Ano kasta ag negosyo kamutayin, anak ko? Wen, nanang. Ipadas ko mamat. Iso na lang tawam mo ti pwistom apang i-displayam. Ilakok iti online, nanang. Ada nga ta gumatang. Adamat siguro, nanang. Malala. Ipadas mulat ta anak ko. Anyat amo tayo ngay. Amangan nulin niya mga agpaisaw ti agnegosyo. Hello, Marishuni. Anya ti masapul mo, Mari Mildred? Nakitak man ti post mo iti Facebook, Mare. Lakom dagijay, san ka de? Ay uwan, Mare. New arrival dagijay. Imported, Mare. Agpili ka kit de. Ang mga not na magustuhan. Free delivery, Mare. Adayong ngamin ti ayan ko. Ay na masadutak amagmag na, Mare. Ay, mabalin mo't, Mare. Kasaritak ti kasinsin ko. Taidagas na iti ayan mo no agpasada manan. Ay, kitam ti insin ko aladawan kin ka, Mare. Gatangam ka di daytoy, Mare? Un, Mare. No, gatangak day tabistida. Ada ti free lotion kun free lipstick ko, Mare. When, Mare, 1:2. No gumatang ka iti may sa abistida, ada libre na a lotion kun lipstick. No gumatang ka iti dua, di 2 a lipstick kun 2 a lotion ti free item mo, Mare. Ay, nawaw! Mayata, Mare. Ikanak iti 2 abistida, Mare. Tay maroon kun pink, Mare. Large size. Sigurado ka iti large, Mare? Wow, ni pa deliver mo. Tay free item ko, Mare. Di mo liplipatan, why? Nasayat may tanagawid ka, Dagaws. Wala lakid din o marabyan ka manay. Win tanakilugan na kada, Mare, Paula. Nakalibre ak manan, lakay. Nagtuwa ka tagkapita. Sa anak pa yung makakapkape, lakay. Ay, win gayam. In-deliver da ka, dati order ko. Wal, nakangingi naman. Anya daya. Order ko dayjay kan ni Marishune. Imported dagi jay, lakay. Ay, nawaw. Aging gagatang ka man iti imported. Di ka agungot takwartak mo tin bayad ko. Sa dido, tinangkikarga iti order ko, lakay. Aday ti salas. Mabit laang nga raw. Takitaak no ustumot laang ti impa-deliver ti gayim ko. Narigat ti maiskam ita panawan, lakay. Ay, nawaw. Ay, apo, basit mo't gayam to'y bestida. Sumahaw ka man takitaag. Ay, apo, makita mo't tibilbil ko. Na, kasla large mo nga may ti size na bakal. Kunak, umanay ti large kanyak. Ay, nawaw. XL ka bakal, san a large? Unay kan? Nas ka na makasaritak ni Marishone. Masapul nga isubli na ti kwarta. Ananwag ngay dagito ya bestida. Kasama nga umanay kanyak. Sapay nakangingina. Saan award iti kwartak? Basol mo lang Apay ngamin arong size ti ginatang mo. Ay, isubli. Tapno saan nasayang ti kwarta. Yawat mo kanyak ti cellphone ko. Taawagak man di kumare. Kumare!
Isublik to in-order ko, abistida. Ni, apay ngay mare. Sa magayam nga manay kanyak. Si kamot din ang ibaga a large tigatangam mare. Inulit ko pa eh. Saan nga rod nga manay, mare? An-anwag ngay dagitoy. Sapay nakangingina. Di nakpainik kan iti discount ko kat kumare ka. Basit lang tiganan siyak iti ginatang mo mare. Saan nga umanay a pumanangak? Ay, ano kayat mo? Isublim ti bestida, taso kataklangan iti XL mare. Saanan, mare? Isublim lang ti kwartak. Ay, saan ang mabalin mare? Considered as sold daytan. Sa maysa, si kamot din ang ibaga a large ti size agatangam. Ay basta, isublim ti kwartak, ta isublik mat to'y impa-deliver mo. Ibagam iti kaanakam, tao may naalaan dito'y balay. Awan ti wayak amapan mangitulod tita. Ay nawang, daytoy laang tinsubli ni Mari Mildred, nanang? Wain, day talaang matiin jab ti kasinsin mo. Day talaang kanaw ti insuble ti kumarem. Ay nawaw, ayan nga iti lipstick kan lotion. Na, apay, awan di taya. Awan mat nanang. Amangan no inala ti kumarem, ah. Isublik ti buo a kwartana. Ngam kurang mat to isubli na kanyak. Inala na mat dagiti free item. Na mga no dagiti free item na laang ti kaya na. Ay saan ang mabalin nanang? Lugi ak no tilaang free item ti alaan na. Mabit man, tawagak man dadya kumarik. No siyak lang king ka, mapan ka lang ni Jay Balayda. Tapno makapagsarita kayaw itinalapat. Adayumat nga rod ti balayda, nanang. Nalabas mo't day ta Mildred. Talagang awan ti pakawanan na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Anak ko, may mayat no personal nga agsarita kayaw. Tapno saan na makapagrason. Mayat, ta lipstick mo, abakay. Ay, amom lakay. Waterproof day tao. Sapay nagbango ti lotion mo. Naggatang ka na kita. Ay, kuwala kay. Ginatang ko ijemol. Madlaw amay ti quality na. Ay, syempre, nalaingak nga agpili kung nakmanan. Ay, amangan kit din no kayat dama ng agatangan tamay sa lotion lakay. Extra nga min kay. Kasarita ko ni Manang Carla no kaya na. Wan man, isupay mo't nga igatang iti masapsapol dito'y balay. Anyang iti aramidom dito'y balay, Marisyone. Imayak ta kayat ka ang makasarita, Mari Mildred. Kurang ti insubli, Mari. Buo ti insublik a kwartam, ngam di mo mat insubli dagiti free items. Ay, nawaw. Saan ka di para kanyak dagiti free items, Mare? Nukas na. Pudno ti atap ko. Dagiti laeng free items ti kayat mo. Ay, nawaw! Di mo't samot ang muti kaya't asawan ti free item, Mare. Free item mo kuma, no gimatang ka, Mare. Ngam imparefund mo mati buo a kwartam. Kundi ited ka iti free item sa ita, di mo mutla ang gayam ited. Ulitak manan Ada ti free item mo no gumatang ka. Saan basta mait-ited day tamare? Masapul gumatang ka pa'y itilakok. Awanan na. Inusar kon ti lipstick kan lotion. Di mo mo ngamin inbaga nasapsapa. Dua lipstick kan dua lotion day jay mare. Awanan. Nalukatanan jay dua mare. Anya? No isublik dagi jay kan ka ay sigurado saan akayat dagiti customer mo. Tan nalukatan kat nga ruden. Naksayanan ti kargana. Ti amok akat para kanyak dagi jay a free item. Inton sumaruno, lawlawagem ngamin, Mare. Anya? Kumusta ngayon ako? Anya nga tinagsaritaan niyo ijay kumarem. Ay, saan mat amakaw? Awat day dya Mildred, nanang. Ingagara na lakit di tinagurder iti wrong size, tapno maala na ti free item. Naglawag, nanang. Free item laeng ti kayat na. Kasano nga roden nga ita. Awanan na. No ilakok ti bestida nga insublina, masapul nga ilakok itinalakla ka. Tawan matan ti lotion kan lipstick apasurot na kuma. Na,
Nagpuskol mo ti rupa na tinangala iti free item. Awan ti babain na dayjay nanang. Super barat lang arudan. Mahilig pa iti free item. Free delivery pa iti kayat na. Sapay sakto lang ti lotion kan lipstick nga impaw iti supplier ko. Awanan sobra na. Inton sumarunaw, di mon lakwan day taatao, anak ko. Ay talaga asaanan nanang. Ay, logyan na kami. Kumarin pa'y mga raw. Jak amo no nangalaan na iti puskol ti rupa na nanang. Sapay lang kung mata may lakok ti bestida nga insublina. Iti kas na, saan adakkel ti lugi. Pudno ka di tinadamag ko, bakit? Ay nawaw, kumplitun mo't alakay. Kunak man no, ginatang mo ijay multi-lipstick in lotion mo. Mate. Ti kunaday di Teresina, kat free item ka no, tila ako ni Kumarim Shuning. Sino kumamot nga iti nakadamagan da? Ni Kumarim Shuning mismo tinangibaga kadagitipada ng aglaklako. Ay, una yan. Agraman day taabanag, imarites na pa'y. No apay ngamin adi mo na isubli dagita. Kat in-refund na mo piman ti buo akwartam. Talagang awang pakawanam bakit? Di ka mabayin iti kastangar aramida. Lakay, ti kuna ni Marisyuni kanya kat libre ti lotion kan lipstick. Kukuam kumaday ta free item. No di mo kumainsubli ti bestida ginatang mo. Agpudno ka man kanya bakit? Ingagaram ka di ti wrong size nga order mo. Tapno maalam ta free item. Lakay. Pangaasim ha. Di ka agbalin aman ang gundaway. Super barat ka lang arutang. Mahilig ka pa ilang iti libre nga item. Ura awam mo ti ginatang mo. Ay na, makonsensya ka mamag. Umay ko i-deliver to yung order mo anatang Mildred. Mano akilo day tata. 3 kilo na kong. Nay, awan ti free item na tata. Awan na kong. Pinapudno na. Lalakalaang gamay di preso dagiti lakok. Ngam ti preso day di palingkay. Sa maysa, saan ka sing-singiran iti delivery fee no kasta nga umay ko itulod ti order mo dito balayaw. Ay nawaw, nabayagan na gumatgatang ak itinateng. Ngam, awan mo't gayang free item ko. Awan ti free item. Ngam free delivery mo dito'y balayaw. Kun nalakalaang ti presyo. Tata, di lang mabalay na libre ti sang akilaw. Tila ang yung 2 akilaw ti bayada. Ay, saan ang mabalin anak ko? Ay, lugi ang matla. Labanugak pa yan nagdrag na. Tapnulaang may deliver ko dito anyo. Tila ang ganan siya yung ati pampanunutin yung mait. No, saan ko agatangan dagitoy, ay awanan ati daduma agumatang kada kayo tata. Amangan no, malungtot laang iti arubayan nyo dagitoy. Malagarutan. Iti mulaang ti bayad ti 2 kilo. Tapno makaawid ak mo tayo. Sa dino tinagapuam tata Benny? Iti ayan da Mildred. Hindi libro ko tinating order na. Apay nga rod akas ta tilangam tata. Kasano mga may. Lalakalaang tila ko. Kun free delivery. Dumawat pa iti free item. Amo na nga an anusak ti magbag na. Tapno mailakok ti bunga tinating amulak. Baraton nak pailaang mag. No agapit kayo manan iti nateng amula yung. Di kay mangi-deliveran iti ayanda tata. Wag. Anusak lang ti mapan mangi sursor di sintro. Igyo langan dito'y balay. Tatulungan kayo ang mangilako tata. Kasta at talaga ni Mari Mildred. Super barat kun mahilig iti free item. Kastamat lang tinaramid na kanyak idinapalabas abulan. Iswadya kun kayat alakwan. Malugi laang tinegosyo no kasken kwa na ti customer. Huwag nga rod. Di kay madanagan tata. Adalat ta ka di gumatang. Saan lang ani Mildred ti customer tayo. Ado ti choice tayo tata. Sa bagay gusto ka na kong. Ado, te mambalin pangilakwan tayo.
Nay, nagadumot din day taan nateng anak ko. Lako ni Tata Benny, nanang. Tulungak amang i-dispose iti lako na. Tani, baratan mat ti kumarik ang mahilig iti free item. Ay nawaw, oray ni Benay. Wen, nanang. Lakayan ni Tata Benny. Ngam kastapay lang ti haramidan na. Awan kaasi na ijay lakay. Free delivery lang arudan. Ay nawaw. Talaga nga awan ti pakawanan day ta kumarem. Ay naku nampay, nanang. Jak ammo no anyamat ti kapanunutan day ja tao, nanang. Di bale, inton sumaro no, saan min alakwan. Ay wun tapno saan nga agruam. Anusan ti mangibiraw. Nagadaw a customer dita. Sa dino ti papanam Tata Binay. Iti ayon da sunay na kong mapangkumangkitaan no nagatang tinateng ko. No kasta, da kayo gayam ti mang supply tinatangkin marisunay. Tulungan naklang ang mangilakaw na kong. Ayun na Tata. Sigurado nga ato tam amuna customer taglaklako mo't iti online. Tapnosan da kayo abaratang dagiti barat a customer akas kini bakit ko. Huwag nga raw, pinapudnunan na kong. Nabibit pa'y ama ibus tinateng alakok no iso ti mangilakaw. Mayat nga rot ano kasta Tata. Mabalinan anayunan nyo tinateng nga imula yaw itarubayan yaw. Ay, manualawas ang tinapalabas ngam awan mutten di Tata Benny. Hapay ni Tata Binay. Di mo nga menon mangi-deliver iti lako na. Awanan ta i-online mo't ni kumarim suni tinateng alako ni Tata Binay. Anya? Di mo namnamaan. Ngaw may pay agi-deliver ni Tata Binay dito'y balay. Kalpasan tinaramid mo pa ng barat itilako na iday. Ay, pangalaan tang aruden ngay itinateng lakay. Sapay nakangingina iti palingkay. Awana. Di da kan kayat alakwan ga pwede kinabarat mo. Inulit mo kin Tata Binay. Tinaramid mo pa ng barat iti kumarim. Talagang awan ti pakawanam. Rugyam mo tagmula, tapno mong tiriga na. Na, di ka man lang pampanunot si Katuneng? No amom lang aramidik dagi jay, tapno makatipid ta? Ay nawa, makatipid kang agpaisaw. Ngam kasano mapiman ti negosyo ti pada tayo tao. No maminsan, panunutan tayo mat ti banlog ta. No super barat ka, awan talaga, di da kalakwan. Ha? Alawan! Wanan! Urasyak mat piman, no kaskin ka ti customer ko. Talaga alitlikan ka. Dahito pa, ipadas mo ti mapangadag iti sikat amol, wenno grocery store. Makatawar ka nga ta ijay. Makadawat ka nga ta iti free item kadakwada. Alaman bakit? Ay, nawaw! Saan laang kuma at ipagimbagan tayo ti panunutan tayo. Di tay agbalin aman ang gundaway kan managing bubukod. Panunutan tayo mat ti pagsayaatan ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
ito'y sa matay sapsapulam alista, Shirley anak kaw. Ay nawaw. Isungag pa iso. Sa dino tinangalaan yung itiday tananang. Dayon mat kadagiti gamit ko iti bodega anak kaw. Iti bodega lang ang gayam ti ayan na. Iti napalabas pa'y abulan na sapsapulak day ta alistan ti utang dito istor. Dakkel ti sana na bayadan. Wen nga rod anak kaw. No jak nakita awanan. Baka malugi kan. Ay pudno launay nanang. Sapay jak kabisado dagiti nakalista. Kasano kuma. Kaidi pa'y napalabas atawan ti daduma. Rugyamon ti agsinger anak kaw. Isupay mo day ta nga inayon mo iti puunam. Jay daduma, may gatang iti vitamins kan gatas yun nanang. Mala, sikat ti makam mo anak kaw. Panawan ka pa, ituloy ko ti aramidak iti bodega. Tatang, naimbaga bigatyo. Kastamit king ka, Rosalie anak. Tang, ada ka di aramidan nyo? Awadag, apay ka day. Ibaon kayo kumaagumatang di tatirsenak. Kanya ti pagatang mo aya. Dua supot at tinapay. Tayo sigod agat gatangagtang. At ti gatang yaw. Agawaan nyo tayo iso ti ikapik itang agsapa. Naibusen ti sinamon alakom, Shirley. Ay, kaibibus na laang itay tata. Tayelo ti palaman na ngay. Amangan no, kayat mo day tatata. Isudalain ta, jakmit masigurado. No kayat ni Rosalie ti sabali a flavor. Kayat na day jay tata. Kastamat lang ti minerian dami idi na minsan nga imay dito'y tersena. Ganda ni ibusan na tupay ti may sasubot. Aya. Wan tata. Iso ano siyak ti da kayo. Gumatang kayon. Naimas matlang day ta. Awan ti pagbabawyan yun o kwa. Ikanakman nga raw iti dua supot na kang. Ay, wan gayam tata. Nabiru ka kung tilistak ang mapukpukaw. No saan abisi ni Rosalie, ibagayo ta umay dito'y tersena. Tapno ipakitak dagiti utang na adi pa'y nabayadan. No kasta, adda ti utang pa'y gayam ni Rosalie dito'y. Wan tata, dyan duma natawanan. Bayam, ibagak iti kumarem, ta umay dito'y tersenam no mawayaan. Agyaman ak tata, mabit lang mangalak iti supot. Nakabaybayag kamot tatang, imbagak mo't kada kayo. Ikapik itang agsapat itinapay ngayon pagatang ko. When taadaw tinagsaritaan may ti kumarem. Anya nga itinagsaritaan nyo, tatang? Te, may papan iti utang mo, adi mo pa'y nabayadan. Sa anak mo't tingay mo't utang Nabirukan ni Shirley, ti mapukpukaw alistaan na. Ay nawaw? Ha? Hapi kasta ti reaksyon mo. Una yan, nagpakita pa ilaang mo't day ta alistaan? Kanyat kaya't mo asawang. Di mo ibaga. Di mo kaya't abayadan ti utang mo iti tirsin at ti kumarem. Daklagat at day jay tatang. Kung naklakit din no nakalibre Nakalibre mo ita sa asawam. Ay na, dakil man kinsaan. Ti utang, masapol ang mabayadan. Awan nga rod ti kas ko tatang. Awan ti ibayad ko. Makisarita ka iti nasaya at iti kumarem. Ibagam nga inutom abayadan. Day ta amin ti utang mo, Mari Rosalie. Nainayon ti bagas nga inututang mo ide. Kwa, mare. Anya day ta, Mare? 500 lang ba't intugot ko kwarta. 8,656 ti utang mo kanyak, Mare. I-advance mo ta 500, ta isupay amay kasay. Sigurado ka, mare. Okay lang ken ka. Wala, Mare. Basta inutom abayadan tinabate. Di ka madanagan, mare. No, adda ti kwarta nila kay ko, umay kong tubayadan. Agyaman aklaunay, Mare. Awanan yaman na, mare. At 2,500 nga advance payment ti utang ko, mare. Adamit la ang Gcash ko, Mare. Mabalin nga isend mo ti Gcash ti daduma, Mare. Wen,
isurat mo ti GCash number mo tapno nalaklakalaeng, Mare. Ay, dakkel nga agpaiso tinaurno nga utang tayo iti store ni Kumarik, tatang. Talaga dakkel Kasanaw, utang ka nga utang itila ko na ide. Agraman meriendam utangam pay. Masapol ang makasaritak ni Oscar. Tamang ipauit iti ibayad ko, tatang. Nagsweldo utang at aya. Sapay awan ti 15. Tinpay lang ti pitsa ita. Ay, ibagbaga ko na iti advance. Tapno nayunan na ti ipauit na, tatang. Kita manakaw. Husto nga minan ti utang. Iso dumakkel ti utang mo ta kumkumpormit utangam iday. Uray saan mo ta kasapulan. Ay, nawaw. Amok dagitan, tatang. Sana masapol nga ulit-ulitin yun. Hello, Oscar. Oh, nag-aawag ka mat bakit? Anyan di masapol mo? Nagsweldo kayo ka din, lakay? Iton akin sibay bakit? Apay ka day? Ay, nabiro ka na ni Mary Shirley, ti mapukpukaw alistaan na. Dumanon mo tin iti 8,000 plus ti utang tayo. Ay nawa, nagdakkel mo tayo. Idi pa'y napalabas atawin ti daduma, lakay. Bay mangipaw itak to iti pagbayad mo pa man na maalak ti sweldo. Hinagyaman ako na ilakay. Sige, urayik ti kwartang ipauit mo, I love you. Kumusta matan dagiti utang daken ka anak kaw? Nakasingir ka din? Ay, wala na. Nagbayad ti danduma. Nang runa dagiti babasit ti utang na. Tay dadakkel laeng ti utang na ti saan pa nakabayad. Mamuda ka din na nabiro kam ti listaan, anak kaw. Ay, una na. Kinasarita ko nida tapno amuda. Nasaya at mga road no kasta. Ay, gayam nanang. Agpasentro ak ita. Da kayo pa'y lang ti makamu iti istor ko. Ay, kawan na. Awan ti parikaw no may papan iti day tabanag. Saan ba't unay anadagsan day tatrabaho? Tit ito diyo asukli ananang. Siguraduan nyo nga husto. Aramatan nyo ti calculator tapno saan kayo nga agkamali. Mary Shirley, umayak man! Mare, yahoo! Si kamagayam, Rosalay. Ay, imayak man nana, tapno ibagak kada kayo, nakabayad akong iti utang ko. Ay, nawaw. Asinaw ti nagbayadam? Insend ko iti GCash ni Mary Shirley, nana. Siya pa'y awan ni Shirley ita. Ay, adto iti resibo, nana. O, kitain nyo. Amang ano panunutin nyo, nga gululbudak. Ay, uwan. Ibagak to iti anak kwento nagawid. Intugo na nga min ti cellphone na. Isu ajak masigurado no adda na receive na. Basta naisend ko na, nana. Wan, kasta ti ibagak. Ala, pakisurat latan iti paid iti listaan, nana. Amang ano malipatan nyo mo. Ay, ni Sherlyn ton ati makaamaw. Ay, nawaw! Adala nga ro din timpakita kada kayo aresibo iti GCash. Wan, ngam i-confirm ko pa iti anak ko, no ada kwarta na receive na. Ay, nanana, isurat mo kit din ti paid. Tapno malpasin ti saritaan. Full payment ti insend ko iti GCash ti Kumarek. Dahito lang tinaglakwan yung itangal daw, nanang. Ay, wan, anak kaw. Apay nga, dahito lang, nanang. Kunak man no nagbayad din ni Mary Rosalie, tadamat ten paid iti abay tinagan na. Ay, wan, nalipatak nga imbaga. Insend na kanu ti bayad na iti GCash mau. Kaano, nanang? Itay lang alas 12. Ada timpakita na aresibo ti GCash kanyak. Kuna namat full payment ti binayadan na. Ay nawaw, awan mo tinareceive ko akastoy agatan. Mabangan no, nakapsula ang ti signal mo, anak ko. Awan talaga, nanang. Napigsama ti wifi. Da kayo lang iti kumarimtag sarita, anak ko. Diya magkabisado nga min dahi ta GCash. Di ko na ninanang kat insend mo kano iti GCash ko ti bayad ti utang mo, mare.
Uwan, Mare. Full payment day chay. Isend mo man kanyak ti resibo, Mare. Ni, isend ko iti messenger mo, Mare. Wala, takitaag man. Awan mo't nga minti na-receive ko akas tagatan. Ala, kasano ko mga awan, kat na-isend mo't nila kay ko, Mare. No kasta, nila kay mo tinangisend, Mare. Wen, Mare. Inpasend na kadagiti Gcash ije sentro. Anya? Insend kun mo ti resibo iti messenger mo. Imposible mo't no awan ti na-receive mo. Amangan mo't no ta Gcash mo mo't ati ayan ti parikot, Mare. Ay, imposible talaga, Mare. Kita am ti Gcash historic. Awan apulos ti na-receive ko idi kalman, Mare. Na. Anya nga ruti kaya mo, Mare. Bayadak manay. Na, awanan lugi akon. Ibagam kanila kay mo, takasarita na no asino tinangipasenda na iti kwarta. Tapno may send na ti transaction history amang panagnag nga adda na send a kwarta kanyak. Ay, nawaw? Ay, sana mabalit ti kasta, Mare. Apay kumaasaan, kat kasapulak dayjay, tapno mapanagnag akapod no ti bagbagam. Na, sana mabalin, Mare. Data privacy, dayjay. Ay nawaw, data privacy alawlaw at umat, Mare. Di mo manan ammo ti pangusaram iti data privacy adayta. Aging nga awan na send mo nga ebidensya, saan ko pa'y nga ipaid ti utang mo, Mare? Binayadam ka daing ti utang mo iti kumarem, anak kaw. Nalpasin ata, tang. Nangig ko tinagsaritaan nyo itay. Hindi na kanupay ipaid ti utang mo. Kasanumot nga min, tatang. Awan ka no tina-receive na iti Gcash na. Kaada mo ti resibo. Anya? Siya pa'y laang mo ti umay na kulit. Enat amok ngay. Amangan no ti Gcash na mo ti ayan ti parikot. Sapay dakil agatan. Ay, talaga, tatang. Sana mabalin at thank you, Rayjay. Lugi ak mo no bayadak manan. Nalpas mo na isen iti Gcash ti bayad ko. No awan ti na-receive na, ay saan kun aparikot dayta? Kung nagtumot kat, ay nawaw. Apay adak kaw, pudno ti atap ko nanang. Idiritso mga minan. Teki ti resibo nga inpakita ni Mari Rosalie nanang. Ditod lang matgayam. Ha? Kasyanuan na amuam anak kaw. Impose ko iti buy and sell groups. Tekimat ko na dagiti netizens nanang. Ay kakasyarita madagos hindi ko marima anak kaw. Isumat lagaya madina kayat timangtad iti transaction history. Ta data privacy ka no? Nagturad dayjay ako marik. No asino tinangipaaramidan na iti peke a resibo. Nilakay ko tinangipa Gcash iji sentro kunana ngam ulbod na magayam. Ay nagatan no awagam nilakay na. Salud-sudam no pudno ti ibagbaga ti kumarem. Wan nga agpaiso. Awagak man ni pare Oscar. Ni Oscar ka di dayta anak kaw. Wan nanang, naimbag ko nam. Tada tinumber na iti kumparek. Isuan na lakalaang anaalak. Hello, asino da ito? Siyak da ito Ni Shirley akalugaran nyo. Adala ko makayat ko sa ludsudan kan ka. Anya din jay? Ay, pudno ka di nga, adain pa Gcash mo, pare? Gcash? Awan mo tiyam mo. Apay ka di? Kuwang amin. Ipilit ngamin ni Mari Rosalie nga impa Gcash mo kano di ta sentro ti bayad ti utang yu kanyak. Kastinted ko ken kuha na mare. Inpawit ko iti jeep iti napalabas nga aldaw. No kasta. Talaga apeke ti impakita na aresibo iti Gcash. Kumusta kan lakay? Imawag ka. Takayat ko nga ibaga kenggang imawag ti gayem mo kanya. Asino agayam ko? Ni Shirley Anya? Apay mo't nga ululbudam ti kumarem. Peke a resibo ti Gcash nga impakitam ken kuha na. At dapat impawit ko nga ibayad mo. Kuang amin lakay. Di... Kitaham bayadam ti rumbang bayadam. Liklikam man di kakasta nga aramid bakit? Sikan tumat lang ti may babain. No kasta ti aramid mo.
Anya di mangmangig ko sayang gusang. Ngagar aramat kay ti peke arisibo anak ko. Awanan tatang. Agdinamagan dito'y lugar tayo tinararamid ko. Ay nawaw. Tsak maawatan. Kwa tatang. Edited lang amin ti resibo nga inpakitak iti kumarek. Sana pudno nga dati na ijikas ken kwa na. Anya? Wintang, dayta ti bidot ko. Unay kan anak ko. Ibabayin mo matan ti bukod mo abagay. Kinapudno na. Manon arabi adyak makaturturog tatang. Makunkonsensya ak unay iti inaramid ko. Mare, bayada kong ti utang ko. Ay nawaw, ay agyaman na kamare, kamaudyanan na. Pasensya kan amare. Edited nga agpaiso day dya resibo. Impa-edit ko iti gayem ko ngamin. Ato ti bayad ko mare. Ikas ko lang tapno malpasan. Saan ba't siguro apeke ti kwarta ngayaw awat mo, mare? Ay, saan mare? Pudno a kwarta da ito yan. Ay siguraduam lang, mare. Adama ni detektor ko dito eh. Sigurado ak mare. San apeke ti kwarta? Nasayatmat nga rod nung kasta, mare. Kahit agyaman naklaunay adamanan may purchase ko. Likli ka mong ti kasta nga aramid mo, mare. Dakas ti manggundaway iti padam a tao. Uwen, mare. Intun sumaron no. Jakon agpa-edit iti resibo. Ay, nariga mo gayam. No daduma, awan ti peace of mind ta makonsensya ta mutlagayam. Ay talaga, mare. Narigat matlaang akalaban ti konsensya. Isung agbalin tayo kumaapatas iti amin a banag. Di tay agbalin nga agom, mare. Ay, nawaw! Aramidem no anya ti maiparbeng. Piliam ti agbalin apatas iti amin abanag. Tapno di na kanto singiran ti konsensyam. Narigat ti agprogreso no adamat gungundawayam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Nangala abiting gatang mo itilitso na manok, Laura, nakaw. Sikreto klaang nanang. Mawa mo ti trabaho. Kung saan mo't amang mangtad ti ex mo, iti sustin raw. Iso asya kung tinangaramid iti pamuspusan, nanang. Siya kung tinagdiskarte. Ay, ibaga maanoan niya day ta diskarte. Tapno ang mumimot kandi tatang mo. Sikreto klaang dayjay, nanang. San amabalin amaamuan nyo? Alangan nyo kit din tiyaw-awat ko. Tapno adda pangaldawan nyo kan tatang. Sumurik ka pa mo Sapay na ibas ti turog ti apo ko. Agawid kami matlaang iti pagababangan mi, nanang. Ay, anya nga tano, ag naad kayo laang dito'y balay.
Tapno, saan nga isupay ti abang nga baybayadan yu ijay? Amok ti ugali ni Manang, Nanang. Amang ano at damanon may baga na dayjay. Mawan ti pagdanagap. Tas yak ti makaamaw makisarita kan ni Manang Maw. Adamot ti balay na ijay Manila. Nangalaam itiliksyon, ninita bakit? Inyog ni Laura nga anak ta. Ay nawaw, nangalaan naman itinggatang na. Sinalutsod ka. Hindi na mo iba ka. Sikrito ka numay. Ayan ra ngayon, di nakinuray mag. Nagawid da ni ti pagababaganda. Inbagat may ta dumagas da payang di mo kaya ti anak ta. Nuapay ngamin, adi na kayat ti agnaag ti balay Mabuta ang iti baga ni Manang na. Wan nga masayang mo ti abang abay-bayadan na. Amangan numaurnuman ti utang na itilanli dida. Kasaritam ti anak mo lakay. Mapilitan mo't lang dayjay, nuawanan ti kwartada. Ni, si kamot gayam ti masalaw ko, Laura. Gamit yun mo, ito binagkat mo. Ay, wan, agakar kami iti ayanda tatang. Ay, may mayat pa'y mare. Makatipid kayo iti abang. Ken adapay ti kadwam, amang awir iti anak mo. Ay, wan Ay, isi ka ngay. Anya nga, dyan nakita nga ipopost mo iti Facebook. Tutorial day jay. No kasano ti agdait, mare. No kasta, isumatan ti trabaho mita. Mare. Barang agsweldo akmet. Isumot ati, pakakumikuma kita. Narigat day tamari. Nang runa ka saan ka maasikat. Narigat, ngam ipadas tay latta, mare. Tutorials mo't ket di ti ipupus ko, mare. Saan akum kompormi? Anya ti edit mo a video dita. Bakit? Tutorial lakay. Ay nawa. Ang vlog ka samot ten bakit? Isumot ti uso ita. Supay mo't dati masweldok dito'y lakay. Awan mo ti dagas na gede May mayatag diskarte. Ngam daw dawat dita. Ay, puno day ta. Nakababain, timang namnama iti pabor, naggapo iti sabali a tao. Saan mo't akanayon kahit nga damang mangtay. Tiyanak ta. Nakaturugan. Iso nga intuloy ko manan ate raramida. Mala. Ilagpas mo dahi ta siya akong tagluto. Ayaban kan tulat makantayon bakit? Agyaman naklakay. Tapno addaman ti maipus ko itarabi Ay, gawa na. Ay, uwan gayam. Sinigang at tilapia laang ti ilutom. Iso ti pangrabyan tayo lakay. Nakaluto ka kaday, ti pamigat bakit? Pasensya ka. Nabayaga ka nang iway-way iti tarakan tayo. Nakaluto akong lakay. Si kalaangan ti maururay. Dalaw rangay. Nakaturog na pailaan. Ay nawaw, kendo aldawan. Napuyat sa dayjay di rabi ay. Ay na yan day tanga anak ta. Anya tinapuyatan na ngay. Awam mo trabaho na. Bayab, kasaritak to intun bakarieng. No, kayat na, gaplay laagan iti trabaho. Tas yakon ti makaamaw mga awir iti apuko ta. Wala no kayat na. Kapilitan na. Naskan nga trabaho para kadakwada iti anak na. Anya ti planom, Laura nakaw. Plano? Wine. Awan ka diti planom nga agtrabaho nakaw. Adaak magtamangaw awir iti apukaw. Ay nawaw, adamat trabaho nanang. Anya trabaho ti dakdakamatam. Bastad na nanang. Ludan nakman kit di. Ananwam ti load. Anya kumapay.
Usarak iti trabaho ka. Ay nawaw! Anya day tatrabaho maya anak ko? Basta, ipaload yun ti number ko iti Tersena. Barang makapag-diskartiyak iti pangaldawan tayo. Anya? Sa dino ti papanam, Jima, anak ko. Inak man itulod ti kurtina nga order ni Ma'am Vina, nana. Ay nawaw! No kasta agdadait kalatta iti kurtina nga ginggayta anak ko. Wen nana, isupay ano at dati ag-order? Saan ka day naggidan kayo kan ni Laura nga anak ko nagpas ngay iday? Sino nga iti mga asikaso iti anak mo? No, sana busy nila kay ko. Rumwarak mo't nga ag-deliver nana. Kat no daduma, iranak ti agdait no kasya nakaturog ti anak ko. Naimbagpaykin ka. Nalaing kang agdiskarte. Ay, nana. Agraman tutorial videos nagaramid akmutan. Ta isupay kunak no adamot ati masweldo. Ay, wala. Iti kinangin na ti magatgatang ita panawan. Saanin nga umanay ti may sa source of income ako nada. No kasta kumama ni Laura o di mayat kumamay. Sika man ti masalaw ko, Laura. Kasla, madi ti mood mo Di ka man agindi di ammo dita sika Gemma. Amok nga ammom no apay. Ti ka di maipapan iti nakaapam iti may sa apos ti sikat a vlogger dito'y lugar tayo ti makagapo mare. Ammo matgayam, kundi na magkapailaang mat. Panagkunakat awan mo ti dakes iti naibagana. Kat na imbabay na iti comment section. Ti kunana, kat agsapul tayo kano iti trabaho. Urean niya trabaho basta legal. Saan tayo amang namnama iti itid ti sabali a tao. At least, sa anak at trying hard nga agbalin a vlogger, saan akas iti daduma dita. Abay akas tamot ti bagbagam mare. Siyak samot ti patama ama. Sika talaga. No agsasaong ka kunamlan asino ka mat. At least, siyak sa anak amang namnama iti online limos ako nada mare. Ar-aramid ti kabailak tapno adda ti sweldo. Ay nawaw, inayadom nga isirtirita anak ko. Nakaturog ti anak mo. Marurudak nga rod tatang. Anya man ti pakarurodam. Dayjay a Gemma kunamlan asino akalalay nga nagsasao. Anya ti imbaga na kang kaaya. Agraman ti panagdawat ko iti tulong kadag iti sikat a vloggers, pakibiyangan na pay. No kasta, rito ti ipampanakil mo trabaho, ti agdawat iti online. Tatang. No ka ba alam lakit iti agtrabaho, anak ko, wag trabaho ka. Kita nagiti daduma single mother dita. Nalaing dangag diskarte. Narigat ba't lang numang namnama kay ti ita ti sabali a tao. Diyan nga rod kaya't ti mabambanog, tatang. Unay ka na yan, anak ko. Si kanto ti nakakaase, no mairuam ka nga agdaw-dawat. Anya jay imbaga ni tatang mo kanyak. Agpalpalama ka kanaw iti online. Anya nga agpalpalamamot asasawin nyo, nanang? Dumaw dawat ka kanaw iti kwarta iti online na nakaw. Ay nawaw, agpatpatulong aklaang tapno at damay gatang tigatas kendaya per nanang. Na, tairaman mo pa iti anak mo. Sana daks ti dumawat, nanang. Una, kastakit din na kanayaw. Magnamnama kan, iti titawkin ka. Nalaklak ka at trabaho day tananang. Saan akas iti daduma dita at trying hard launay. Kas kumakin ni Gemma. Na, ay, agbain kamot Laura anak ko.
Di mo yawan ni Jima. Taadayaw tinagbautan yaw. Nagagat dayjay akalugaran tayaw. Ang daman ti salud-sudak jay mabakay. Anya day talakay? Pagtrabawan ni Laura ita. Ha? Inaldaw ko malabasan dito paraagan da. Ti cellphone na, ti iggaman na. Naidumduma nga ruti trabaho na dayjay lakay. Ay nawa. Kasano na idumduma? Online limos ti trabaho ni Laura. Nalaklakan sa piman dayjay. Kasano nga online limos? Saan ka mawatan na? Agdaw-dawat iti kwarta kadagiti sikat a vloggers lakay. Naminadua nakitak ti comment na. Pang diaper ken panggatas laeng ti anak ko. Kun kunana mo ten. Anya? Wan, nairuam iti dawat dayjay a tao. Usaran na pa iti anak na. Malagip ko kat adda ti nakaapa na iti comment section idi na palabas sa bulan. Talaga nga rod asadot Adda mo ti mga awir iti anak na. Ay, day tangarud kat. Di nakit di gundawayan Ne, agim-impake ka man, anak. Pumanaw kami iti daytoy a lugar, tatang. Ay nawa, sa dino ti papananyaw. Agabang kami manan Nasaysayatan ti kasjay, tatang. Naupay ka kade itimbaga nila ng mo. Da kayo tinang ibaga nga agnaed kami dito Sa ita, kasta ti bagbaga na. Saan laeng akayat ni nanang mo, ti kasta nga ar-aramidam. Nakababay, no dahi tagdaw dawat iti online, ti ar-aramidam, anak. Makit-kita pa iti daduma akalugaran tayo. Dinak ngamin maawatan mo Nagboluntaryo ni nanang mo, amang aware iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka, ngumdi mo makayat. San ka pinadakil asadot, anak? Awan lang haruden ti suporta ti ex mo iti anak ngayon. Agsadot-sadot ka ba'y? Kanyan tulangin ti pagpanagan ti biyagyo no kasta. Manawa talaga Laura, bakit? Bayam Ay, kasano tapo ko ta? No agrigat da. Agsublidan tumulang dito'y balay. Kasano nga rod no at dati dako sa mapasamak ka dakwana. Ay nawaw, saan nga ubing ti anak talakay. Samay saan adata tinang papanaw kenkwana. Desisyon na mo day ta. Sa bagay, Hindi ka unay madanagan. Tapno, damula nga ti pagadalan na. Malagip mo ka day, ti utang da iti sigud alan lady da binayadan tayo day. Word. No kasta, magnamnama iti online limaus day ta Laura. Dumteng to ti alaw, maawanan da. Ket no mapasamak day ta. Siguradaw, data, ti pagkamangan na. Pimanaw ka no magayam ni Laura, bakit? Wen, agab-abang da di tayan ni Nana Panyang. Ay nawaw, sayang ti kwarta. Nasaktan ngamin ka no, iti insawang ni Nana Ninita kenkwana. Maramot lang iti pagsayatan na dayjay. Kumaa, di nan samot maawatan. Makitkitak ka dagiti comment na iti post dagiti sikat a vlogger. Kasla nakakaasi unay, ang sadot mo't. Di namot kayat ti aglinget. Naimbag man, tada ti maas siya namang ti korta kenkwana. Ay na, italaang dayta. Ken sagpamin sa laang mo't. Sana ka na yun. Narigat ti kastabiyag, bakit? Dayta nga rod ket lakay. Iso nga aggaggagitak. Tadyak kayat ti maitulad ken ni Laura amang namnamalaeng iti online limos. Makatawanan ti napalabas. Sipod pimanaw da Laura diti balay, bakit? Maging gaita. At dada iti ayan dapan niyang. Ijay ti pag-abangan da.
Nalabsak ida ka iti na minsan. Kumusta mo't nga tanti ka sa saday jay? Ay, dakal, tinagbaliwan na lakay. Si Mixe. Anya? Amangan mo no kurang tikang kananan. Binagaam ko man ang agawid na tuyan. No aramidak dayta. Amangan no panunutin na nga okay lang tikas na nga raramidon na lakay. Bayan tapay lang. Tapno at dapagnakman na. Ay. Amangan mo't no iso ti pakaalaan na iti sakit na. Relax ka lang kaday. Naskay nga nakam day dyan nga anak ta. Ngayon, adamot ti anak na. Sabay sa, lumaklakay kan bumakbakitan. No di pa ila sursurwan at umakdar iti bukod na saka ayawan na. Kaasin tumulang. Laura! Apay akas lang naklat ka, nakakita kanya. Ay, si Mixi ka mo tan. Anya kumaitakin ka. Ala, saan akas ta ti pamagim idi? Awanan bibiyang mo. Di ka man feeling concerned dita. Ay, nalipata kung ti saan ta ang nagkinaawatan idi. Ta syempre, madanagan nakin ka. Ta damot ti nagkadwaan ta idi high school tayo pay laeng. Saan ka di? Nanang, tatang. Puno magayam, tinako na ni nanang mo. Si Mixi ka. Kimutungak iti stress ko, tata. Dayta, ti bunga dagiti kam mali a desisyon mo, anak ko. Amok itan, nanang. No di mga kada kayo idi. No insardeng ko dayta nga online limos. No nagtrabaho ako ma, nasayat ko mati kasasad mita. Ay, una anak ka. Saan kay kuma narigatan? Anya nga rodan ti plano ita. Agsubliak dito'y balay, tatang. Agtrabaho ako ma, tapno makabayad ak matlang iti utang ko. Una, mayat dayta na panunot mo. Siya ka unti makaamaw iti apu ka. Agyaman ak launay, nanang. Agyaman ak tada kayo latta di tamang tultulong kanyak. Uray nagkamaliak. Ay, nawaw! Di mo namnamaan ti ited ti sabali a tao. No kabaalam lakit di ti agtrabaho, aggagat ka. Iti kasta kat nasaya at ti masakbayan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino ti kinasaritam iti cellphone mo bakit? Tigayem ko, agordarak iti prutas ken kuana. Ananum ti prutas? Aramatik iti negosyok. Padasak mamati aglako iti fruit shake ken ice candy. Ayaw na. Aglaw ka man iti ice. Sigurado nga alo ti gumatang. Nang runag at napulot ti panawon ita. Okay lang nga rod kan ka kasayak ti urnong ta. Ay nawa. Abikin na saan? Tinapatag kat nasaya. Tipong saram ba kayo? Agyaman aklaonay lakay. Gumatang ka ti may sa freezer. Tapno at dati aramatag. Wan,
Ang mga nuinton sumaruno alawas, rugya kon ti aglako. Komplet wag pa'y amin ti gamit ko. Bakit? Ag-canvas ka nga umuna, iti freezer. Kumusta nga ba kay? Ada ka diti nakita mo freezer? Adala kay, iso lang ta nakangin-nginamot. Manwaya? 25,000. Ay nawa, nakangin-ngina mo tayo. Tadakkel day jay. Malaon na ti manong ice candy. Isuwarudan ti katangan. No manugot ka lakit di lakay. No naita ti kayat mo, iso ti katangan ta. Kas na ko namitay, ado ti malaon na, di isom. Sublian tangarod inton bigat. Tapno marugyak matan ti aglako lakay. At akadimat lang gimatang itinakong bakit? Manmano nga rod lakay. Tinapatag, adda. Adamat kit di Ipadas mo ti agpost di Facebook, bakit? Itagnak, tapno makita dagiti kalugaran tayo. I-edit ko pa'y nga umuna lakay. Ayun kayam. Lumabas ka kadi iti ayan damari sa inton bigat? Dalan ko mo ti paraangan da no kasta mapanak iti bangkag tayo. Idagas mo tuman ti order da nga ice candy? Ayun tapno saan na masapul ang mapan ka ijay. Sapay nakapudpudot kinawan ti mga awer ita anak ta. Nga rod. Anong sampay lang asika ti para deliver lakay? Kasta talaga bakit? Masapul ngagtinulong ta. Nakita ti karatula, iti paraangan nyo, Peter anak ka. Aglaklako ba't gaya min ni misis mo, iti askende. Tatang, ipalas na kanumay. Mayat data, isupay no adda ti maurnong aganan siya na. Mayat data ni guso ito, tanapudot ti panawan. Nga ron tatang, bareng atunto ti gumatang ken ko ana. Manula ang tinapaglakwan na idikalman. Takarong rugi nakit nga ron. San pa nga mo dagiti kalugaran tayo nga adda ti kasdi alako na? Iso binagak ngag positive Facebook, tatang. Mayat mit lang no ipus na iti Facebook. Tapno ti makakita. Naimbaglaangan ta nagahawid kan lakay. Apay ko mabangay. Sika kumapay ti mga wir iti anak ta. At takad iti lakad mo? Mapan ko i-deliver ti order ti Carlo ba? Ay skin din sa mo data. Iso ti mabili ita. Mapan mo i-deliver, tapno malpasin. Agyaman naklaunay lakay. Makan kalatan mabisin ka. Ada ti inlutok amasida. Ni baby ada iti silid ta. Nakaturog manan. Lumabas akpay, Auntie Rita. Ay nawaw, si kamat gaya Madelina. Sa dino ti papanam. Mapan ko i-deliver ti order da nga ice candy, Auntie. No kasta, aglaklako kamat gaya man iti ice candy. Auntie, diyo ka din nakita ti in-post ko iti Facebook? Ay, saan na kong? Nabayagan asa anak ngagpis-pisbok. Nan, kita man talakom. Ada ti flavor avocado, mangga, milk, ken chocolate, Auntie. Dahito ti sample ko, no kayat yu makita. Ay nawaw, kasla naimas tila ako Ay naimas tado ti gatas na, Auntie. Agorderak mamata no maramanak. Anya flavor ti kayat mo, Auntie? Sagdudua per flavor. Ay, sag mamano gaminan ti maysa? 15 pesos lang ti kastoy a size, Auntie. Sige. Agorderak iti 8. Kaanaw nga i-deliver mo? Ay, inton madamdamamat lang, Auntie. At dapay mat extra na bati jabalay. Malaban nga, Rod. Mayat ngagpaiso ti mangan iti ice candy ita. Nabara ti panawan. Ay, Maririta. Anya dyan nakitak nga intulod ti asawa ti kaanakak iti ayan yaw. Ice candy, Mare. Ay, nawaw. No kasta, aglaklako mo ten iti ice candy day jay nga Adelina. Ti kunana kanya ket adda kanu in-post na iti Facebook na. Gamjak ba nakita ta sa anak mo ta kanayon nga Facebook. Nana,
Mabit man laang ta i-search ko tinagan na iti Facebook. Saan ko nga bin a friend iti Facebook na ijay a babae? Naimas tila ko na nga iskindi, mare. Ado ti gatas na. Ay nawaw! Mga asar ka kaday, Mare Rita. Ne, saan, mare? Itanya ko maaga po nga saran ka. Abo mate, adala ko may nga iskindi. Ay, kwa, mare. Iti day ta nga Adelina pa'y laang matig matangam. Naraman ako, anti iskindi ala ko, mare. Kaya't kumataramanan tila ko ni Adelina, iswagim matangak. Kahit sino nga ro tinaim-imas ti ice candy ala ko na? No para kanya, ang padamot na imas. Ay, saan kami nga agka-level iti day nga Adelina? Iso ang masiguradaw, naim-imas ti ice candy ala ko, ngam iti ice candy ala ko na. Amaw Manong Samuel, talaga tsak magustuhan ti ugali ti manugang mo. Ay nawa, init kahit mo sa windil. Agasam ngay, aglako ki di kanumot iti ice candy. Anya ko batidakas na itidayta. No kayat mo't ni Adelina, ti aglako. Abo naman nga aglaklako kami iti ice candy. Apay ngay, akompetisyonan na kami pailaan. Sa balimat a flavor ta iskindi, tila ko lang. Una, ngamga po iti kasta ngay naramid na. Nabawasan ti customer kaw. Kit, kasta talaga at hindi gusto. Ha? Talaga kit di nga awan ti respeto na itaan na ikamkamang. Di ka agsaw ti kasta. Kaskin ka. Kasapulan mo na Adelina ti kwarta. Iso ang nagdesisyon nga aglako ba? Naglawag, Manong! Naglawag nga awan ti respeto na. Oops. Iso lang nga rudon tinaikamkamang. Kasta pa ilaang mati aramidon na. Pa! Umayak man mag-standby, Marinelle. Ay ka umay kalaang Saan mo't amay parit? Ay nawaw, madititono ti boses mo, amare. Una, tabasit laang mati na paglakwa kita. Ado ti tao iti ayanda Adelina itay. Customer na mga aminon, dagiti customer ka. Kasta talaga ti negosyo, mare. Amo, Mare, agburek at talaga ti darakun kwada. Bay ama, tag negosyo mo't, mare. Saan kumasikat ti agbalin alapad, tapno magunod na mo't, dagiti arapaap na. Kasanaw, agpadamot nga is candy tila ko may. Isuman lang ti amok na ikamkama nga kasta. Awan ng respitaw. Agpada kayo laang akayat na ti umasenso, mare. Sa maysa, awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutam nga asawa ti kaanakam ni Adelina. Aglaklako ka magaya man, iti ice candy, Adelina. Ay, wen auntie, isupay mo't Apaya naglako ka pailaang iti ice candy, kat amumat nga adamot lakaw. Ne, adayo matitersena yo, auntie. Ay saan? Siyaklaang ti aglako iti ice candy dito yung lugar tayo. No maibus talakom, di ka nag-araramit. Naglako ka laangan iti fruit shake no isaw. Ngam, ice candy ti bestseller ko, auntie. Na, talaga ka di ngawan ti respetom kada kami na ikamangam. Na ikamkamang ka lang, ngam kastapay ti ugalim. Aramidak daytoy. Tadamat arapaap ko para iti pamilyak, auntie. Ti ibagam kit day, agtutulad ka. Bastos na ikamkamang. Sana gaputan naglakwak iti ice candy, kat awanan respeto kada kayo, auntie. Ay di ka nagpalawag! Sa bagay, madlaw mo nga main. Panagrup-rup ang pailaan kat amu ko nga awan ti respitaw. Anya, para laang iti ice candy? Baga andak iti kasta, auntie? Anya ti may imbaga ni Auntie Nelly, iti may diti balay bakay. Jak amo ka ni auntie mlakay.
Umay nakit diap apaan gapula ang iti dayta nga ice candy. Anya? Naglakwak lang iti ice candy. Gaputa kayat kumatiag negosyo. Bagaan nakit din nga awanan iti respeto. Oo na yun, ante. Nagado tinagsasakit a balikas na kanyak idimay. Kasaritak tuman, ante. Ay, saanan lakay? Bayam ama ka Ameris. Bakit matan? Siyak tumanan ti umay na darupan numapan ka iti ayanda. Ay, sana mabaling agul uli magtayo lang. Bakit? Isomapan ko man kasarita. Apay matakas dyan, Tineli. Apay, nagpulong ti asawa nga awanan baen. Ante, saan aga putagpada kayong aglaklako ita iskinde? Kat awanan ti respeto na kada kayo. Ay, nalawag may nga agtutulad ti asawam. Na ikamkamang laeng kastakit din ti ugalyen na dito'y lugar tayaw. Nasaya at tao ti asawa, kante. Na, anyala unay ti impakpakanday ta babae ken kaaya kaanakan. Uray makitkita ti ebidensya, isulat ta ti kanunungam. Kaputan na kasi rumrumwari tingiwat yun, te. Na, Para lang ita iskinde. Mapanyop apaan ti asawa. Saan ka di ada kayo ti awanan respeto iti kastangar aramidan nyo? Ante? Idi pa'y napalabas a bulan a makadlawa ka, Marinelli. Adda ka di diyo nagkinawatan kini Peter a kaanakam? kasanaw, kanunungan na ti dakas nga aramid ti asawa na. Makapa-stress. Ice candy manan ti makagapaw. Aywan maray, ang sanak nga agpaabak iti dayta na ikamkamang. Anya ti arabida, mare. Ibabak ti presyo ti ice candy alakaw. Amangan mo't numalugi ka. Ay mo siguro maray. Kita lang, no anya ti reaksyon dayta adilina no maamuan na. Ang nalaklakatilakog nga ice candy ngam itilako na. Ay unay kan, mare. Saan mo tamasapol nga ramidam ti kasta? Imbis nga ag-focus ka kadagiti kakompetensyam, ag-focus ka kit di iti lakom kan kadagiti customer mo. Isandang kung samat ti panaglakok iti ice candy lakay. Ay nawa, sayang matabakat eh. Mano abulan na nagurguraan nak ni Antim. Saan mo na ba nga sulday tabakit? Kita ma, kit uray ni Tess Akaruba, aglaklako mo tin ites kindi. Nakitak day jay. Ngam saan mo tadarupan ni Antim? Siyempre, palaban mo day ta ates bakit? Agpinungod dalakid di kinante, numapanpayla ni auntie di tabalay da. Nung kasta nga ron, talaga asyaklaang ti pagpupudutan ni Antim. Ay na, di mo ni kaskaso na nyaman ti bagbaga ni auntie bakit? Ituloy mo kit ti panaglakom ites kindi, gan fruit shake. Sayang tinarugyam. 10 pesos lang. Kaya ice candy nili, ading ko. Wena, tsakaw tinag-adjust iti manugang mong agtutulad. Saan kumakasta ti bagam? Pudnumay, na ikamkamang laang daytang adilina dito'y lugar tayo. Ngam isupay laang matikasta. Di na amaw ti makibagay. Nuapay a pagpupudutam ni Adelina. Tapno mo, uray ni Tess Akarubat. Aglaklako mo't itas kindi. Ay, naimbag kan ni Tess, ta saan tayo akabagyan? Ni Adelina ngay. Yeah. Part of the family. Ngamay na, kompetensyaon nakpailaang may. Nayapaw, talagang agparikuta kaon maririta. Lugi ak itilakop nga iskenday. Ay nawaw, manuti na logikan ka. Ay, medyo dakkel mo't maray. Apay ngamin nga imbabam ti presyo, mare. Basol ngamin dayta nga Adelina. No saan kuma naglako iti ice candy o di mayat kuma? Sana kuma malugay. Sarda nga mo ni Adelina, mare. Ag-focus ka kidi ngamin iti negosyo. Saan ati negosyo ti sabali ataw ti pakibibiyangam? Ay, nasakit nga ro tinakam ko, maray. Dayta laeng mayt, ana ikamkamang ti numero 1 amang kompetensya kanyak dito lugar tayaw. Dayta a mindset mo ti makagapuno apay analogi ka, maray. Awan lat pabasulam no di ti manugang mo.
Agmubon kan maray. No siyak tisi ka, dumawat ka kit di ititips ka niya dilina. Nang runa titimpla na, tatalagaan na imas ti ice candy alako na. Adelina, gumatangak man iti ice candy alakom. Auntie Nelly? Kayat ko aramanan titimplam. Amangan numayat ngamin titimplam, iso nga adaw ti customer mo. Anya ang flavor ti kayat mo, auntie? Tay avocado no addapay. Mabit lang, auntie. Tayalaan ka. Ay, pasensyakan ka di kadagiti na isawsawang ko ken kaiday. Nakaw. Sana may parbeng tikas dyan ngayon sawsawang kaw. Napakawan kayon, auntie. Ay, agyaman ak unay. Nakaw. Inton sumaro, no? Ag-focus kayo iti negosyo yo, auntie. Saan kat akadagiti pada yung aglaklako? Sayang laeng ti oras. No ti ayan ti atensyon tayo, kat iti mang padpadakes kadagiti kakumpetensya tayo. Ay, nawaw! Di mo apaan dagiti kabagyam no kayat damat ti agnegosyo. Imbes a makiapa ka, ipamay-samkit di ti atensyon mo iti negosyo. Tapno agtultuloy ti panagprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangidulinam iti napuskula jacket ko, pipito lakay. Adda iti cabinet mo, bakit? Ay, nawaw. Ti ko di mo idulin taramatag ita. Ne, sa dino ti papanamaya, bakit? Katrabein. Adda ti campaign rally dagiti kandidato iti ayan Damari Elisa lakay. Kahit, mapan ka manan? Una, mapanak agdengeg kan dumawat iti kwarta no adda ited na. Anya? Tapno adda may gatang iti masapsapol kan pangpariband ko matlaang ti daduma. Ay, agsardan ka man, bakit? Nakababain ti kastangar aramidam. Kanya tinakababain ijay. Na, dawatam mo't amin a politiko. Italaang mananday to'y. Iso agun dawayan tayo kitdi. Apay ka pa, oy. Good morning, lakay. Agtugaw ka tagkapita. Ne, mayat tiisem mo Luisa, bakit? Siyempre, adamanan ng tud idirabi. Anya? 500 tinted dalakay. Isupay mo day jay Una yan. Day taagdawat ti amamait. Kano iso ti uso italakay. No managbabain ka, awan di ka makaraman. Kahit nasaya at nga rod ti kasta agalad ti may sa abotante? Mangtad damot nga men, no kasta dumawat kami. Ay pang-asim, bakit? Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Agtugaw ka kiidin tagkapita. Inggatang ko iti tinapay ti inted dagiti kandidato idirabi Diyak kayat data. Kukwamlatan. No siya, adda ti prinsipyo kiti biyag. Sa anak akasken ka amabaybayadan. Umayak man maki-standby tatang.
mayat apagpwestuan ti sangwanan ti Tersena yo. Tasidag ti kalsada. Ay nawaw. Papay kuma no asidag iti kalsada. Sigurado nga adu ti lumabas nga kampanya inton madamdama tatang. Kahit Siyempre, panagdadawat manen ay unay ka na nakaw. Sana na saya ti kasta. Ay natatang. Saan nga uson ti agin sisingpet ita panawan? Hindi. Masapul anataraki tayo, tapno makaraman tayo mata. Kinapudno na. Dakil matan ka tinaurnong ko. Nanayunan manen idirabi iti 500. No kasta. Si nga raw di tataulan ti asaw idirabe. Ay, nalabit kasta tatang. Narabianak ka tanagawid. Ngam, worth it mat. Adamot na yon iti urnong ko. Unay kan Luisa anak ka. Para amat amin na lumablabas. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo, amasapol anataraki tayo itaapanawan tatang. Ay sa kunti mababay ni ti kastagar aramida. Awatan nyo to'y vest, kalugong kan payo ngayon tada. Na, di mo matgayam usaran. Ngam dawat ka matadawat. Saan nga rod agamit ti kayat ko? Ano kumangay dagita? Kwarta ti ka sa pulak tatang. Ay, jakambaw na. Agure ka, ni tatakulas ti sumungat Di mo ibaga nga agraman ti ama ni Remy akalugaran tayaw nga ngay-ngayangay nga opisyal kadawatan may. Panawan kayo pa'y tatang. Kasaritak ni tatakulas. Tapno amok no kaano nga agawid day taareme. Arak mo, pipito lakay. Ay, nawaw? Nangalami ti arak ba kay? Sa dino kumapay ngay. Intadagi ti kandidato Inted da? Wano dinawat mo? Awanan ti ado nga sao. Awatam kit day. Tapno adda agas ti bannog mo nagtrabaho. Ay, diyak kasapulan day ta bakit? Diyak kasapulan day ta nga arak. Saan na mabayadan iti arak ti butos ko? Aginarte ka pa'y laang mat dita? Di mo kaya ti libre? Kas na ko nakitayan. Saan na mabaybayadan iti uray anyaman ti butos ko? Aha, no di mo kayat. Mga among ka Syaklangan ti uminom. Nagadula ka nga artim dita. Ay ti masapul ma. Pipito anak ka. Amangan no limablabas ni Luisa dito itatang. Awan mata nakitak. Sa dino tinapanandaya. Diyak man ang mutatang. Diyak nasiputan arim mormot gayam. Saan mo't nagpakada kanyak? Ay nawaw. Abangan no nag-house to house manain. Amangan ko no ag-house to house manen tatang. Ay wine. Malagip ko man. Nag-awid sa amatin ni Remy di tabalayda. Naku na ni Luisa kanyak iday. A plano na timapan ni Jeb balayda Remy. No kasta. Nalabit nga iti ayan da Remy. Tinagturungan na tatang. Agkape ka pa, Luisa. Ay, agyaman naklaunay Ay, kumusta nga iti kampanyayo iti sa bali a lugar? Nasaya at latamot. Kaya't kadya sa wunday ta. Adda namnama ang mga baka? Depende Makita inton malpas ti panagbubutos. Sapay la kumaa, tamapagasatan mo da tao. Ay, sigurado day ta. No saan ka nga imot? Talaga mga baka. Kas kadagiti daduma kandidato nga am mo. Ay, amakan kunak no. Adda pang merienda dita. May kakaditap no dumawat iti kwarta kanya. Ay, pang merienda laang mat, no adda. Ay napasensyakan. Ngam sa anak akas kadagiti daduma a kandidato nga ado ti kwarta na. Ay nawa, nakaimimot ka mat. Pang merienda laang di ka pa'y mangtad. Kasano lang no makatugaw ka? Maawatan na kuma, Luisa. Ay, no kastalaang awan latamok. Talaga adi ka mangabak. Uray pupuutan. Uray pupuutan day jay aremi lakay. Ay nawaw, di ka maawatan bakit? Apay aya? Nakaimimot launay. Apay?
Di nakainig ka ni ti kwarta, ididimawat ka? Iso akas tamot di bagbagam? Nakaimimot nga, Rod. Pag merienda lang mat adaw-dawatot ngam di na pa'y may tudmat. Saan mat nga amin a kandidato ket baknang bagayt? At dalat tadag iti simple a kandidato. No siya, jak to ibutos day ja areme. Jak to pulos inayon tinagan na itilistaan ko. May sakamat bakit? Awan ti prinsipyong ipabayad mo ti butos mo. Ay, wala ah. No asino ti mangyawat, iso ti may lista. Nimbagal daw yun, tataandoy. Ay, kastabat kan ka, Reme. Ibatik ko matoy daddo maapulyetos dito'y tersena yun, tata. Ayun Ibatim laeng dita. Tamangala dagiti umay gumatang dito'y tersenak no kayat da. Agyaman naklaunay, tata. No adda ti tarpulin mau, mangipaskil kamutan dita sangwanan. Ay na, agyaman naklaunay, tata. Awan ka de, di pinordiyam amangiwaras iti pulyetos mau. Ada, ngaman manulaeng. Tamanulaeng mati budget ko. Saan akas iti daddo madita akabailan da ti mang purdiya iti ado. Kun mangtad iti pang merienda dagiti tattao. Tinapatag, kahit mayat ti serbisyom numangabak ka. Laglagi pa, asan nga amin nga agbutbutos, kahit mabayadan. Sa bagay at tata, agyaman nakmanan. Mawantay nyaman na. Good luck, iti panagkampanya. Na, adamat tarpulin ken pulyetos dayjay areme dito'y tersena yo, tatang. Wan, inyag na piman iti kalman. Ay nawaw, apay a pinalubusan nyo pa'y laang amang ipaskil dito'y. Awan matadakas na katanak ka. Nakaimimot dayjay kandidato, tatang. Na, Idi napanak idyo balayda, awan pulos inted na, uray sanga gasot no isaw. Saan lang nga dayta? Nagtamnay pa'y tiin pasangon na kanyak kakapay. unay ka na nakaw. Di ka lagbay na rupat kwarta. Apay, suportaran nyo pa'y laang dayjay areme. Wan, gaputamok akabailan na ti agserbay anak kaw. Ay natatang, nagrigat to pa'y amadawatan, dayta agsirbin tulakit din. Maawatan tayo kuma. Asaan nga amin na kandidato, kadakkel ti budget da para iti panagkampanya. Nupay kasta, ibutos tay laktay da, nang runa no ammo tayo akabailan damay ti agserbay. Nakita ka naggapo ni Remy di tayan niyo na nahuana. Nagkumusta laeng, apay kaday. Ibutos yo ka di, dayjay kalugaran tayo, nana. Ay katwan na, takas makita kat kabailan na mo tiyang serbay. Ay na, di yo ammo ti husto a kinatao dayjay areme, nana. Ay nawaw, anyat kayat mo asawaan, Luisa. Kano nakaimimot? Kasanumat anaibagam anaimot ni Rime. Ay, basta, imot dayjay, nana. Iso ano siyak ti da kayo, di yo ibut-butos dayjay a tao. Amangan mo, numaysa ka kadagiti butantay. Mahilig a dumawat iti kwarta kadagiti kandidata. Iso akasta ti bagbagam. Anya ti ko nam itayan na nawana. Sikat is istoryaan ni Luisa. Nakaimimot ka kanaw. Anya? Ay, jak maawatan no apay akas jay mutan ti bagbagana. Nasakit siguro tinakam na nana. Jak ngamin pinagustuhan idin amin sankat. Pinagustuhan? Wen, imay dimawat iti kwarta iti na minsan. Pang merienda na ko nana. Ngamjak piman nang tad. Takurang mat nga rod ti budget ko. Kunak to maut. Hostaw ti atap ka. May samo day ta Luisa. Rupat kwarta maut. Wen nga rod nana. Agam di mulat ta ikaskasaw. No anya ti marmaritis na. Saan nga umanay dayta apakadismayaam. Panunutaw nga dalat na dagiti butantay nga adda prinsipyo na. Dagiti butantay asaan amang ilakaw iti butos da.
Ay bagbagaan man ta asawam, Pipita. Ay nawaw? Apay ni bagat ko, nanawa na. Nalae nga mang dadaol iti kandidato. Saan laeng anapagustuhan ti kaya na mang dadaol lang. Anya? Kinasaritak idi na minsan. Kanakuna na nga imot kanon ni Remay. Isuan na saysaya at no jak ibutaws. Ay nawaw? Uray da kayo? Kasta timbaga na? Kastamot lang timapan na is-istoryaan ni Paradaan. Ay talaga arupat kwarta day tang asawam. Ay, jak ilibak day ta. Tapod numot nana. Tunggal eleksyon, kat may samot amang ilaklako iti butos na. Sana nasaya at ikasta agalag ti may sabutan tay. Pudno launay nana. Mala, di kay madanagan. Kasaritak tumanen ti asawak. Nasaya at magtaimay ka dito'y balay, Luis sa anak ko. Apay ka di, tatang. Nadamag mo ka da, iti chismis, may papankan ka. Ay nawaw. Anya chismis day ta, tatang? Rupat kwarta ka kanaw, abutantay. Asino mo tinakadamagan nyo iti day ta? Nangag ka, ti saritaan na kitipada ka pasaheraw, iti na pasentroak. Anya? Makitam day ta. Si kamot lang, tinakababae ni te kastaga ramid mao. Sigurado aday jay areme tinangi marites. Gunggo nama, taugalim di parikaw. Dawat ka adawat. No di ka maikan, matitirik nam. Dadaulim pa yan di kandidato. Ay na, baliwang man ti kastaga ugalim manak ka. Laglagi pa, nga dadagiti kandidato, nga awan ti maitid da kwarta. Ngamayat mo ti serbisyaw akabailandang ay paay. Nasyak pay lang tiguraan dagita tattao. Nagbalinak lang mat a praktikal takasapulan tayo nga ron ti kwarta. Saan ka maichismis no nagululimag ka? Si kamat lang ti makagapo. No apay anaamuan dagiti kalugaran tayo, ti maipapan iti aramid mo apa nagdawat ka dagiti kandidato. Dua nga aldaw laang kat eleksyonan. Makita day dya areme. Awan ti maala na abutos kanyak. Uray pupuutan na. Bakit? May salaang ti butos mo. No ado ti mangibutos kan ko ana, sigurado ang mga baklat na. Itikas dya kinaimot na? Para makita ah. Di kaagsawa kasta. Tano mga bak ni Remy. Awan nakababain ka bakit? Kasano ngagpatulong ka kan ko ana? No iso ti mapagasatan ngagtugaw. Nalpasen ti eleksyon. Nangabak mo't piman ni Remy, akalugaran tayo. Anya nga iti makunang bakit? Ay nawaw, anya ko maitakanyak no nangabak. Di kagpatangken ako na. Tsambalaan day ta. Saan atsamba day jay bakit? Talaga nga iso ti kayat dagiti tattao. Kung nagtumot kan ka, saan nga amin abotante ket mangilako iti butos na? Nangabak? Ano nangabak? Awan bibiyang ko. Ammom bakit? Agpakumbabakan. Naibabain ka lang arudan iti panagdawdawat mo iti kwarta iti tiyempo ti panagkakampanya. Ingatong pailaeng mati pride mo akasta? Awanan ti maramida, tanalpas matan ti amin. May sublik pa'y nga ron, tinapalabas. Wen, di mo may subli tinapalabas. Ngam agbalin ko mga adal tinapasamak ken ka. Tainton sumaruno, di ka agbalin arupat kwarta. Saan aga po taawan tinaawat mo iti may sa kandidato ket dadailemon. No iso ti mapagasatan nga agtugaw. Awan agbain kanto adumawat iti tulong kadakwada. Ay nawaw! Pudno akasapulan tayo ti kwarta. Ngam di tay kumaagbalin arupat kwarta. Kasmay sa abutante, adalata kumamat makuna a prinsipyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kunaklakit din no agpalpala mati masabat ko. Na kayo matgayam tatahulyaw. Ay nawaw, gaputa kasto ti kawis ka, kasta ti ibagam. Relax kay lang, tata. Seryoso kay launay mat. Kun kunak lang dayjay, ang angawon kayo lang. Sa kagkatawa kasta. Lakay kayo ngam diyo amo ti maangaw. Sa dino ti papanan nyo aya. Naragsakan? Sensitibo kay launay mat. Wen tadamatirik na ang masaktan. Apay ngamin seryosuan nyo ngay. Ang angaw ko lang dayjay kunak mat. Na. Panawan kay madlaang ay. Ay nawaw, pimbanaw latan na kasta. Awan pa'y magtikunada nga agpasensya. Agkapay kabagay, stop do ada pambigsam nga agtrabaho iti bangkag mau. Agyaman aklaunay manang usyang. Ada man ti madlaw ko keng ka. Anya day ta madlaw mo manang. Nay, kasla sa balay ta panagis-isem mau. Iti kasta nga itsuraam kasla ada kaapam ading kaw. Ay nasalaw ko pa'y laang magamin na dya Bilma. Apay ni Bilma. Mumati ugali na dya babae. Pagbalinan lang ang angaw ti amin. Uray saan mo't ang nakakatkatawa. Anya timbaga na keng kaya. Haglang lang akanaw nagpalpalama. Iti na minsan kuna naman na nakasla kriminal. Ay, uray syakmat. Numasalaw ko di tadalan. Nagsasakit dagiti balikas na. Inton kwan, ibaga na nga ang angaw na laang. Isunto pa'y. Nagpuskul ti subil na. Ngam awan mo't tinangag na kadatayaw. Nakunampay ading kaw. Si kamanan, ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayo, Vilma Bakait. Di mayat, syakmanan ti bida. Ay, nawaw. Bida sasawam mat dita. Katuan matlakay. Biyag kumanang ti bambantayan da. Inangaw mo kanukay, ni Tata Julio. Dayjay ti makagapo lakay. Apay, anya ti imbagam kan Tata Julio aya. Imbagak laang mat, akas laag palpalamati lang nga na idinasabat ko. Ang agaw ko lang mo, dayjay lakay. No. Kunkunak laang mat Ay na. Panagkunam ka di, kat nasaya at tikas jay nga insawang mo. Ay nawaw, ang angaw ko laang kunak mat. No sensitibo da, ay kaparikot da maten No kasta agawid ka, Nora anak kaw. Wala nang, may saabulan ti live ko. Ay, mayat nga ron ano kasta anak kaw. Ma-enjoy mo ti bakasyon mo dito'y lugar tayaw. Pudno launay nanang. Kumusta mo ni Uncle Julio dita? Ay, nasaya at latama ni uncle mo Makumikom mga agmulmola iti kumkumpor may iti bangkag na. No apay ngamin asaan anang asawa ni Uncle Kas magita ka naragsak mo ni uncle mo iti biyag na anak kaw. Saan mabalin apilitan tayo ang mga asawa no di namat kayat. Ay nawaw, sika ka din day tamari Nora. Nagawid ka magaya man. Kaawid ko lang ang idikalman, Mare. Una yung tikas tala nga, Maray. Limok magkamatan. Kas kaladram iti kas tala nga, Maray. Unay kan, Mare.
Joke only, Mare. Umisum ka mata? Ang angaw ko lang dayjay, Mare. Na, saan anasaya at ti ang angaw akasta, Mare? Unay kan, Mare. Di ka maangaw mat. Joke ko lang dayjay kunakmat. Imbagak laang tapno damat pagkakatawaan ta. Nakakatkatawa ayam dayjay, Mare. Alaman. Talaga nga awan mo tinagbaliwan dayjay a Vilma, nanang. Ay nawaw. Apay matanay bagam tikas ta anak kaw. Nasalaw ko di tadalan itay. Agasam ngay, taibaga nakit din akaslaak kanudram. Anya? Gaputalimok mga kasdayan ti bagana. Ura isumat. Nagpuskol ti subil na. Ngam awan mo tinangag na kanyak. Day tamat ti paglaingan day tao. Talaga asaan ang makarik na. Panunutan na kumamot nga adarik na tayo ang masaksakitan iti dakas abalikas na. Saan anasayati kas di nga ang angaw? Kastamat laang ti inaramid na kani Uncle Muhulyo idi na minsan kahit. Padasan na nga ulitin ti kas di pa nagsasauna. Talaga amak kangagmat kanya. Pagyamanan na tanatagpulak ti bagi kitay. No saan? Mga nunadanog ko tinapuskol asubil na. Naibusan ti asukar ba kahit? Si kaman mo ti mapan gumatan? Mabit lang, tagpalusak pa'y. Ay, nawaw. Apay masapol nga agpilis ka pa'y laang. Wen tama nga no ada masalaw ko di tadalan. Diyak kaya ti aglang lang nga anya no bilang man. Gumatang ka laang ngamin. Di mo man ibaga amakiin nangaw ka manin no adda ti masalaw mo di tadalan. Dipindi la taala kay. Ay, kasano no makatumpong ka itikaskan ka? Awan amangan no makaraman ka di na oras. Relax laang ka di lakay. Saan na mapasamak dayta? Ay nawaw. Rumarak labiit nanang. Sa dino ti papanam nora anak ko. Itayan ni Uncle Julio nanang. Mapan ko la itulod ti pasarabok para kan kuha na. Pakialam mo lang to'y basit ama ta itad mo ka ni Uncle Mau. Naibaglaang nga damo ramanan na. Day talaang ti ipaw ito nanang. Wan. Alam mo ti nga rudan tagrubwata kon. Amangan no agtudo inton malam. Ay nawaw. Sika manan? Apay, anya kumaitakan ka. No siyak manan tinasalaw mo dito'y dalan, Awan matkit day. Anya tinakakatkatawa aya. Awan baray. Kaya't ko lang matyak katawa. Kaskala agbalamag. Si Kangay, kaskala drum, iti kastalangam. No makapagsao ka, kunamlan asino ka. Kita man matasubil mo, nakapuspus ko launay. Asinaw tinapuskol ti subil na. Ulitin man timbagam. Sika, nakapuspus-kul tasubil mo. Di ta ka manlangan, subilan. Di naktaltalikodan no kasarsarita ka. Anay ko, ibatang tibuok kan badok. Ay, nawaw! Ulitin man timbagam itay. Subilan ko ng kanya, Ang angaw ko laing dayjay mare. Si kakit di mo. Di ka maangaw mo. Kastagayam daytoy ti parakin ka. Anay ko, pwede dinalog mo ti subil ka. Ala, iguyod mo pa'y ti buok kan badok. Si kalaang ayat ti kabaulan na ti makiin nangaw. Nay, apay akasta tilagang maimbay ka anakan. Nasalaw ko ni Mari Vilma di tadalan itay, uncle. Kahit Dandani nagpinungot kami Kasano? Sa bali ti katawa na idinasalaw ko di tadalan. Idi inangaw ko mat, nga imbagak anapuskol ti sobil na. Nakaungat ti loko. Isumat kaya makasta ti buok mo Win ata inguyod nak, uncle. Angam natamaan matkit di ati napuskol asubil na. Isu akwits kami. Ay, diyak ko makanunungan ti kasta nga inaramid mo. Agam, di ka mababalaw.
Kaputan ni Vilma met gayam tinakaapam. Amok no anya ti ugali na jay babae. Pagbalinan na nga ang angaw amin. Nairwam amang personal, banag at pakarurudak lang unay, angkol. Ay, uray asinaw, kat marurod itikas niya nga ramid na. Uray ibaga na pa'y nga ang angaw na laang. Ay, di na panunutan, nga damat tirik na tayaw, ang masaktan. Nay, hagdardara mo tasubil mo ba kay? Ayop na dyan, Nora lakay. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya? Inbaon ka lang aging matang, agawid ka na kasta tilangam. Basol na dyan, Nora lakay. Ang mga inangaw mo manin ngamin. Saan mo't? Agkat katawa aklang mo't. Isumot lagayam Asino ngamin ayatin ang ibaga nga agkatawa ka iti sangwanan na. Agraraman kiti na dyan, babae Nududwa kayo lang. Talaga panunutin na nga iso tikat katawaam. Kita man, tanagpuskol asubil mo. Limtagan. Singir to day dyan, babae. Sana nasaya ti kasto ngay naramid na kanyak. Anay ko, tisubil ko. Nagsakit matano kasta nga agsawak. Pag nakmam day ta nga inaramid dakin ka. Taang angaw ngamin, ti paglaingam. Agdindi na magmag dito'y lugar tayo tinaramid mo ka ni Vilma, Nora anak ko. Subilan ko layo kay di ananang. Subilan? Di na bagay ti Vilma anagan na. Subilan ko natay latan. Ngamin, napuskol mo ti subil na. Si kaki di mo tanak ko. Pudno mo nanang. Apay, isulaang ayat ti kabailan na amang angaw itipada na atao. Tapno ang muna mo't atirik na nanang. Wan man gam. Agasam man ta subilan, anak ko. Isumot ti may bagay kun ko na. Insensitive la unay da ya tao. Ang angaw lang kano. Ng personalan na mga tao. Agulimag kaan si Kapitang. Amasan pa'y anak recover ti subil ko iti naramid ni Nora. Nagadupay laang matasaom dita. Napatig nga raw, di bagakan ka. Ay katibagam latan Subilan mo't gayam ti birngas mo ita. Anya? No abay nga minapagbalinam nga ang angaw, uray dagiti sensitibo awanag makitam da ita, si kamutan ti personalinda. Amam, ti kunada nga ang angaw lakay. Amo ka. Ngam saan met ngamin anasaya at no amin abanag, kat pagbalinam nga ang angaw. Kita tasubil mo alimtag. Subiyak to na dyan, Nora. Urayon na lang agimbag ti subil ka. Limtag lang arudan tasubil mo. Natangsit ka pa'y laang agsasaw. Agpakumbaba ka, mait. Wano, kaya't mo, makarkaro pa'y dayta. Kumusta tilakad mo, nanang? Ay, nasaya at mat anak ka. Napirmaanan ti application ka. Ay, wang gayam. Nasalaw ko ni Vilma di tadalan itay. Kat, anya man ang timbaga na kada kayo. Ang mga inangaw na kayo man hindi a babae. Saan matkit de anak ka? Itikas di akasasaan na. Amaw ka marigatan nga agsaaw. Grabe magayam pi man tinapasamak iti subil na anak ka. Uray lalimtag. Deserve na day tananang. Nasaya at matla ang akasta tinapasamak. Tapno aguli makman. Amagan no mabayag pa'y sakbay nga gimbag day jay. Parikot na matanday taananang. Day tatiganaban ti mahilig amang personal itipada na tao. Namin anasalaw ko ni Vilma di tadalan, ngam awanan ti mangag ko adakas abalikas na. Sana kas ide. Wen tasaan pa'y anaimbagan ti subil na.
At damit gayam ti mayat nga epekto ti inaramid ti ka nakakenkwana. Uray kuskusilapan nak, numasalaw ko di tadalan, okay laeng. At least, awan, tinasakit balik ka sa mangag ko. Awan na ti maramidan na. Nasakit siguro ti subil na no ipilit na nga agsaaw. Iso akasta, agul uli magmalatan. Ay, ka mo no ikararag ko nga ta, amaimbagan, wano uray saanan, tapno agul uli maklaangan. Natal na nga minti barangay ita, akasta tinapasama kiti subil na kahit. Ay, nawaw, kusilap kamat ako silap dita. Anyang arteramidag, kita man ti subil ka. Saan pa yan naimbagan? Nagsakit no kasta nga agsawag. Pasagidan nakpailaang mat asubilan di tatersina. Ita, amo mo tirik na timang angaw. Nang runa pa'y no personalan. Amon bakit? Saan nga min anasaya at nga angawen akanayon dagiti kalugaran tayo? Agalimok kan! Na, tagko sila pa lang. Dito ako manlaon. Ne. Ay, nawaw. Pinanawan na klata na kasta. Hoy! Kita ang bakit? Di mo unay tagkusilap. Amangan mo't no tamatam ti sumaruno ama black ayan. No takinatangsit mo pailaan ti ipakpakat mo. Ay, nawaw! Di tayo kumalabsan ti agsao. Saan nga amin abanag kat pagang angawan tayo. Nang runa no daytoy kat personal matan abanag. Panunutan tayo kumang at damatrik na tipada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunambran daw. Gumatang ka itilugan mo. Wala nang. Tapno dati pagservice tayo. Nang runa kat manulaang mati agbibiyahe dito lugar tayo. Ay nawaw. Ada nga ron igatang mo. Panagkunak kat umanayan ti ornong ko nanang. Tay ka ba alam kumaabayadan ti gatangam? Narigat ti mautangan. Wala nang. Diyak met malipatan dagita abilin nyo kanya. Nasayat man nga rod no kasta. Uray saan ang inginaan? Tinapatag kat maaramat tayaw. Wala nang. Kadwaan naktong agpiliwan. Kaano aya? Inton Martes nanang. At dapay ngamin tinapatag nga aramida inton bika. Ay, nawaw. Nakitam day jay bakal. Jay, Di ka barbaro ka na limabas bakal. Color light blue. Italang mananakitak day talukan dito'y lugar tayaw. lugan siguro dagiti kalugaran tayo Amangan no addaman ng tigimatang itilugan na dita. Sino nga ta? Ay unay kamutin lakay. Masapul amaamamot amin. Curious lang na tao. Sino man nga ta kadagiti karo ba tayo timbasin siya? Inton maamwam, apalam tumanan. Amangan ko na.
No ma-inspire mo ta tao ba ka? Nagadulaki di ngay bagbagam ditan. Agawaam kit di ti mangan, taado pa'y ti maaramid ijay garden. Di la mabalen nga itilikudan ti balay ti pangiparadam itilugan mo anak kaw. Ne, ita niya makagapumat nanang. Amangan no makita dagiti kaaruba ket apalan da. Sapay awan gate tayo. Nanang, kukuha tayo matidagaan na kaiparkingan ti lugan. Wen agam amumetten ti tattao ita panawen. Ay nananang, saan tayo naparikot da ita? Adameten kadakwada no ipalubos da nga apal ti agari iti kaungganda. Sana pa nagpasikat? Ngamay mayat no iti sangwanan ti pangiparadaak tapno mabantayan tayo matlaeng. Sa bagay, ada puntom anak ko. Ala, sumrekay kit din tag merienda tayo. Adda ti ginatang ko ang merienda. Umayak man, Mari Luisa. Sumrek ka, Mari Yolanda. Agyamanak, Maray. Ala, agtugaw ka Anya ti umay mo ibaga aya, Maray. Kayat kulaeng ti makiin nistoryaken ka, Maray. Agmerienda ka, Maray. Ada na ba ti aginatang ni Brando itay? Nabsugak pa'y, Maray. Uray no agmerienda ka latta. Sayang day ta. Diyak ka ba ilang nga ibusan? Ay, hun gayam, Maray. Lugan nyo ka day tinakaparada iti paraangan yaw. Ay, lugan ti anak ko, Maray. Lugan nyo madlaeng. Lugan na tay sumapi man tigim matang, Maray. No may papan iti kwarta, talaga analaing nga agdiskarte ti anak mo, Maray. Wan matkin di piman, Maray. Awan may bagak iti anak kao. Asawa laengan ti kurangken ko, ana. Ay, ibagam ata sumapul meten, Maray. Mapmapanon ti tawon. Isubat ti kadayon ko nga ibagbaga. Jakam mo. Kabuteng nan samet ti mga asawa, Maray. Ay nawaw, makitkitam ti makitkitak ba? Tilugan ka di anak kaparada iti paraangan ti kumparem? Wan, ti kumparik mo't gayam ti makinkuka. Apay mo ta di na imbaga plano na gayam ti gumatang itilugan na. Kasta ti mayat lakay. Kasano ko maamayat ti kasjay? No adda planom, di mo ibagbaga iti uray asino man, taamangan no saan pa'y amatuloy. Adu ka dagiti demonyo itig-igid. Nasakit ti matada ang makakitkita nga agprogreso ti padada a tao. Naa, siyak samot ti patamahan ba ka? Apay, demonyo kaya mo lakay. Munakan nga gaway ba ka? Sika ngay, di ka agawid. Dumagasak man pa itayan ti kumparay. Apay manan ijay. At dalang ti kayat ko ngay bagakan ko na. May papan ka di iti kabarbaro alugan na. Sikretok mo tanday jay Nagadunga mo. Maamwak tumit lang no anya dayta. Ay nawaw. Agkape-kape paray. Agyaman nagparay. Nakitak ti kabarbaro alugan na nakaparada iti paraangan nyo paray. Dayjay ka di? Lugan mo ka di dayjay paray. Uno binurot mo lang. Lugan ko pare. Gimatangak. Tapno adda ti pag-service mi. Narigat nga min ti ag-commute dito lugar tayo. Nangroon hakat man-mano mo ti agbiyahe. Fully paid dayta paray. Uno hulugan. Fully paid pare. Rugyam mo ten ati agurnong. Tagumatang kanto man ti lugan nyo kanibakat mo. Iti kasta, adda ti aramatan nyo amang i-deliver kadag itinatang nyo. Diyak pa'y masigurado, no kano paray. Amamag, supply lang ti garden may. Narigat ti progreso na kastoy lang. Adanto ka di pare. Ay, kwa paray. Mabali na buludag tilugan mo. Aramatak man mapanak iti barangay hall. Di ka madanagan. Taging ka barangay hall lang. Sana ka rumar.
Ay, pare, pasensya ka na. Saan ko nga ipabulod ay talugan? Anya launa iti pagtanagan paray. Amok mo tagmanehaw, uray kasanaw. Ikan kalangin iti pagpletem pare. Anusam te ag tricycle. Ngamin, talaga ajak ipabulod tilugan ko pare. Saan mo't aga po tayo imutak? Ngam kabarbaro ngamin dayta, pare. Apay day jay anak kaw. Pimanaw mo ni kumparem kadi na pay naibos ti kapina. Nasakit tinakam na iti imbagak nanang. Ay nawaw, apayan. Yak ngamin pinatgan tikid daw na. Anya tikid daw na aya. Buluden na kano tilugan ko. Taramaten na ama pa ni barangay hall. Kahit, Iti imbagak amang tadaklaangin iti pang-tricycle na. Pimanaw mo't. anya, Narigat mat ngamin no ipabulod ko day talugan nanang. ay wuna. Narigat nga agpaisaw. Kasano ngay no may banggana dita. Sapay ka barbarulaang. Dahita ti di na maawatan nanang. Ay na, awanan. Kaguran akmanan, ti kumpare. Nakamisuot kamot anagawid, Erneng. Una yan na kinaimo tayo brandaw. Apay ni pare Brandong. Maminsan lang mo ta bumurudakkan ko na. Di na pa'y kayat maut. Anya ko matibuludom iti kumpare, maya. Ay katika barbarwalo ka na ha. Aramatak ko man mapana kaya barangay haul. Ngam di na mo't kayat ngay pabulawd. Ikan kalangan iti pag-tricycle mo. Una na kiti kanya. Anyat pa nagkita na kanya. Rupat kwarta. Ay nawaw, amumot akabarbaro jay lugan na. How? Manong oras lang maut. Unay kan lakay. Respetom ti desisyon ti kumparem. Madanagan lakit ti dayjay. Anya kumamo ti pagdanakan na. Kat kabaalak mo tagmanehaw. Gusto laang ti kumparem. Narigat magpiman no maibanggam ti lugan na. Apay, expert ka ayang agmaneho. No maaksidente ka nga eh. Anya ti planong nanang. Dumaray ka kadi iti bunyag ti apokom? Nag-text ka day ni Manang Muzen eh. Wen, no kayat mo kano, dagasenda ka dito'y balay inton madamdama. Ta nagpasentro da. Itulod da kanto ti manugang mo numalpas ti bunyag. Sika nga eh, di ka mapan. Adamat nga ro trabaho nanang. Ibagam nga rod ka ni Manang mautadagasanak dito'y balay. Wen, agsagana ka nga ro dahin. Mabiit laang dagijay. Wen, agdigo sa kaon. Ibatim-timay sa asusay no rumwar ka. Tamangan no umununak nga agawid inton malam. Mutoy man ti chinelas ko bagaw. Ay nawaw, sa dino manen ti papanam. Kunak man no aginana ka ita. At dalamapan ko kitaan. Ijay, Basta. na addan samot manunda ka sa plano. Aho, daka sa plano mo ta sasawam dita. At dalamapan ko kitaan ko na nga raw. Ay na, ha? Agyamak. Agluto kan tao, iti pangaldawan ta. Agawid ak mo't ladagaws. Mabit laang na ito, alakad kaw. Kunak lakit din no asino ti simrag. Si kamagayam ernay. Makino maklaang nanang. Sa dinaw tinagapam. Ha? At dalaang inasikasaw. Ijay, Di talaang na adaya tinakakatkatawa. Naragsakak laang nanang. Kas kalag balamot anak ko. Bisin mon samot dayta. Mangan ka no mabisin ka. Saan akong kumporme ti katawam dita. Makino maklaang nanang. Agawid ak mo't ladagaws. Tanagluto ni bakit kaw. Anya oras na nagawit kayo itay nanang? Alas 3 iti malam. Apay ka day. Sino mo't nga tati awanan ba ina nangugad iti logan ko anakaparada iti paraangan? Anya? Masapul ama ipapintor manan day talugan. Inugad-ugadan dakit din. Sapay naggunag. Inranada nga awan tao dito'y balay. Kita man. Amangan no naala iti CCTV.
Ayun na nang. Kita akinton madamdama. Sapay la kumata na ala iti CCTV ti rupa day awanan bain. Sapay la kumaa. Taiso ti agbayad no ipapintur mo talugan mau. Agraman lugan anay paradalaang ti paraangan. Pagtripan da pay. Una yun ti tao ita panawan. Ada ka din ni pare Ernie, Mare. Adda na panan na pare. Adda ka di masapol mo kan kwa na. Umay ko lang ibaga nga ipapintur ko tilugan ko nga inugad-ugadan na, Mare. Iso ti agbayad, Mare. Ay nawaw, saan ka amaawatan pare? Iso ti nangugad iti lugan ko, Mare. Naala iti CCTV ti rupa na. Inrana na nga awan tao iti balay iti kalman. Sapay nagguunag ti ugad na. Atoy, Mare, kitaan. Nauunag dagita iti personal. No kasta. Iti ayan nyo gayam, tinapanan na idikalman, ako na nga addalakad na. Mare, makita ti rupa na iti CCTV. Iso asaan na makapaglibak da ita akong parek. Amok ang nasakit tinakam na kanyak. Tasaan ko nga impabulod tilugan ko. Ngam saan ama iparbang tikas dyan nga inaramid na. Ay no, mangibaba inday tao. Nasayaat mo, tanasapa ka anagawid, sika, Ernie. Abay ka day. Mapan ka iti ayan ti kumparem, itamot laang. Ay nawaw. Anya taramida ki jay. Anya kumapay, pagsaritaan nyo ti bayadam kan kwa na. Apay ngamin anapan mo inugod-ugodan tilugan na. Nay, di kayag pabaso lakas taa. Inosente agbagat. Awan ti amok no may papanitinay tabanag. Adda CCTV. Impakita ti kumparem kanyak. Madlaw asika ti adda iti CCTV. Iso adi ka makapaglibak. Anya? Di mo siguro impagarop nga adda CCTV da. Iso anaturod ka na nga ramid iti kalukwan. Anya nga ita. Aggastos ka po iti kalukwam. Makitkitam ka diti inugad-ugad am alugan ko, pare. Pasensya kan, pare. Sapay la kuma, tamapakawan nak. Uray mapakawan ka. Rumbang laang asikate agbayad no ipapintor ko man ang tilugan ko, pare. Anya? Mingmingam ana imbag, pare. Mingmingam na kita. Nagguunag tiugad na, pare. Anya ti inaramat mo? Kutsilyo ka diti inaramat mo kada kita? Saan ka di amaalay tinasayata sa ritaan, pare? Nalabos ti kasta nga inaramid mo, pare. Masapol ama ipapintor tilugan. Takas na ko nakitay. Nagguunag ti ugad na, pare. Makitkita mo tayo ta. Dakkel samot ti mabayadan, pare. Kadakkel talaga. Magastusan ka. Iso nga itapay lang. Rugyamong dagdiskitar. Amangan no, da extra kwartam dita, nanang. Pangala ako mga iti kwarta, katawan mo't pensyon ka. Ay, nawaw. Kasano pa yun dita? Amangan no, agreklamo ni pare Brandaw. No saan ka umano ko titikayat na. Dahita ti ganabam no ipalubos mo nga apal ti agari di tapusom. Kaya't ko lang mati bumalas. Iti anya aga po, katawan mo't tinadagsen abasol ti kumparem kan ka. Di nakalaang pinabuludan, kastamot tan ti aramidam. Amok nga apal ti daduma dita, ay nawaw ka. Anya nga ita. Agparikot ka no pangalaam iti kwarta nga ibayad mo iti kumparem. Tulungan na kadiamang solbar iti parikot ko, bakal. Kabalam daytan. Si kaamis mo tinangaramid iti pagparparikotam kunak manen. Diyak kaya ti may pabarangay, iwan no may positive Facebook, bakal. Agpanunot ka iti pamuspusan. Ay, nawaw. Diyak ka muna niya taramidag, bakal. Kasla mabagtita ka, namang pampanunaw. Dayta ti ganabom. Dayta ti pagbanagam no ipalubos mo nga apal ti agari iti kaunggam lakay. No siyak ti sika, agbalbaliw kan. Saan nga amin abanag katrumbeng nga apalam. Ay, nawaw! Agbalin
ka anaragsak kadagiti naragpat ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Taamangan no isupay ti mangitundakin ka iti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay pa'y apag na Andres lakay. Apay aya. Ay, umadan iti kalay sa tikabsat ko. Ngam awan pa'y pulos ti makukwartamit. Apay, adabayadan nyo? Sandamot kiti adumaw dawad. Ngam pampanunutak lang ti kwarta nga aramaten tayo. No matendar tayo iti kasarda. Saan mo't amasapol adakkel agatad ti may tugot lakay? Tinapatag kat ada pang regalo kan pagplete tayo. Mabalinan ti 5,000. Naa, uman anay ayamat ti 5,000. Mano kumaaya? Ay kat 15,000 kumaa. Ay nawaw, nagdakkel mo't tan? Wen, tapno sigurado. Anyat amom ngay. Ang mga no agkasapulan tayo iti kwarta. Kabayatan ti kaadda tayo ijay. Agtipid tayo nga narigat mo't no umutang tayo. Isupay manan ang mapampanunot. Siya kung tad panunot iti pamuspusan bakit? Kitaam tasaan manan akong kumpurmi agamit ti salsaldam dita. Ado ka di pa iti ipaaramid mo, Mari Lorna? Agparuot kan agpamula akpay mare. Apay ka de. Adang amin lakad minton umaya lawas, Mare. Kasarti kabsat nila kay ko. Manong aldaw yu ijay mare. Talo aldaw laang mutkit di Mare. Di urayan ka. Saan aras ti iparamid mo, Mare? Saan matkit di mare. Umatender kayo pay Ituloy tanto nagsubli kayo. Tapno makainanakak matlaang. Agyaman naklaunay tamawatan nak, Mare. Anya ti aramiden ta ita, Mare? Ituloy ta ati aramiden ta idi kalman, Mare. Numalpas, rogyan tameten ti agruot. Umunakan ta sumuro takto. Gumatang akpay iti meriendata. Kung naklakit din o sino tinakamotora si Mangpet, si kamot kayang pari. Ang mga nod dati kwartam dita, pari niko. Ay nawaw, an-anwam ti kwarta pari. At dangamin tilakad mi inton Lunes, kat kurang tikas on hand mi pare. Umutang ka pare. Saan pare? Isaldak ko mati motor ko. Anyo? Di ka madanagan. Ta saan mo't amabayag pare? Uray makabulan laang no iso. Mano ti pangisaldam iti motor mo pare? 15,000 lang pare. 17,000 to. Ti sublikan ka. Agaramit tayo ti kasuratan, akalpasan ti makabulan, katagbayad kan. Uwan pare. Ay, agyaman naklaunay pare. Nalakakaamasit kan. No saan ka lang agayam? Saan ko nga awatan ti motor, nga isalsaldam? Ananwam ta motor ti kumparem ni ko anak kaw. Insalda na dito, nanang. Anya? Diyak ko maumanugot, ngam kasapulan na kanumot nga 20 kwarta, nanang. Nalakakala maasyan anak kaw. Sapay la kumatag tong palti kumpare, may titulagan niyaw. Adati kasuratan ngay naramid ko, nanang. Wan, adati kasuratan. Gamsigon ka dagiti kalugaran tayaw.
May sama dayjay nga Andres ang narigat akasarsarita, no kwarta ti saritaan. Nagtalakak lang kan kwa na, takumparik mo, nanang. Ada kan kwa na no dadaulan na, ti panagtalag ko kan kwa na. Ay nawaw, awan matan ti motor tayo lakay. Diyak matan makita. Di ka di madanagan bakit? Saan dati nakaw ti motor tayo? Ay nawaw, nang iparadaam nga rod. Iti ayan da pari ni ko bakit? Ay nawaw, apay nga da iti ayan ti kumparem da ita motor Ala, ito, kalpasan di makabulan. Ang pudno ka man kanyak. Insaldam ka di ti motor tayo. Uwan bakit? Ay na, Andres aya. Saan ka di nga imbagakkan ka saan akong kumpormiti salsaldam? Kasapulan tayo nga rod di kwarta, bakit? Day ta tibagbagakkan ka. Masapul adakkel agat at ti ibulsam no adda papanam. Di mo panunutan asikan tumat lang tagparikot no panagbabayadan. Naa, adamat ti motor ni Andres iti paraangan nyo, antikura. Ay na, insalda na ken kasinsin mo anikaw. Anya, ket no agdinamag dito'y lugar tayo ti style day nga Andres no adda ti gamit nga isaldana. Ay, anya nga minan ti masapul mo kaanakan. Umay ko lang itudtoy natin kada kayo, ante. Ay na, nagadumat kaanakan. Nagalaam itinatang. Mula mikin nanang, ante. Nabayag mat nga minan idinaudi asim marungkar kayo iji balay. Kagagay ati ano si pakakumikuman na. Bisi ak mga mengagar aramin iti pigadan. Iso aja kun masangaw tiyag bulak baul. Nalpasan ti kasar ti kabsat mo lakay. Agawid na yun Intun bigatan bakit? Ay nawaw, kasanumat ti trabaho nga agunuray nga May saal daw lang, mate. Wen angam sayang ti may saal daw. Tapno makapag-relax ka mo't laeng, Ti bagamkit de, kayat mo ama ibus ti kwarta binulod mo, sakbay nga agawid ka. Arak tumanan ti papanan ti nabatbati a kwartam. Ay, italaeng mate bakit? Wen ngam adda nga rod pangalaam iti bayad mo. Siyak to ti agdiskarte. No siya, agawid akon. Umuna kami nga agawid ka dagiti ubing. Adamat kit din ni nanang ang mga wir kadakwada no agtrabaho Ne, kat si ka no kasta ti planom. Di sige. Awan mo ti manglakpad kan ka. Maibagam ti kastaga puta adda pa'y kwarta nga igam mo. Ala gastos now, parikot later. Da kayo laang samot kadagiti ubing tinagawid, maray. Wen tasaan mo't akayat ni Andres ti agawid, mare. Ada nga min igam na kwarta ket. Ayun, nadamag ko nga insalda na ti motor na iti kasinsin ko. Kasta nga rod, mare, 17,000 ti bayadan na iti kasinsin mo. Ni, dakkel mo't gayam. Wen ata nagturad mo't, mare. No kasta nga min nga da papanan na, masapul adakkel agatad ti ibulsa na, uray saan mo't akasapulan. Isuntumit lang ti agparikot no panagbabaya dun. Dahil tat ibagbagakkan kwa na. Ngam nagtangkan ti ulo na, mare. Iso pa yan ti agdisdesisyon. Di nakpay mat salud-sudan sakbay nga agdesisyon. Una yan ti kasta klase ti asawa, mare. Sakit ti ulo. Iso nga agdwa-dwa ak ama ki asawa. Ta mga numakatumpo ak iti kaskin nila kay mo. Ay katlala ingam ti agpili, mare. Tapno saan akas kanila kay ko ti mapilim. Ada ka din swildom ni ko anak kaw. Ne, an-anwam ti kwarta, nanang. Adalaan ko magatangag. Kurang ngamin ti ganansya kadagiti pigada na lakok kahit. Sa anak pa yan nagsweldo. Nga madama ti urayag abayad ni Pari Andres, nanang. 17,000 na yay. Ay, wan. Makabulan ang tinsalda na ang motor na ito no may alawas. Nanang, makabayad mo't siguro. Ta makabulan mo't tinagtulagan mi. Sige. Ano sa klangan nga orayan ti bayad ti kumpare manakaw. Makabulan ng ti motor nga insaldam. Apay adi mo mapanalaan. Kurang nga rod ti kwartak bakit?
Noan niya tinagtulagan nyo iti kumparem, agtungpal ka. Kahit anya nga ro ti maaramidak no kurang ti kwarta. Ay nawaw, saan ko naparikot dayta? Makauray mo't siguro ni pare Nico. Nagturad kan tumet nga umutang iti dakkel agatan. Masapul aya nga min adakkel ti kwarta nga ibulsam no kasta nga agbulakbul ka. Ay, bakit? Amangan kid din no adda ti tangdan mo dita. Tabulodek pa'y. No addaman, igatang ko ti mausar dito'y balay. Apay nga minaginastos mo amin ti inutang mo. Manulaang matiplete tayo Saan pa'y nga imabot iti 5,000? No, adda pa'y matimotor ni Andres, nanang. Sa mga imay ni Andres. Kunak lagi di, na imay na inala itay. May saal daw na guruurayak, nga mawag matimay. Na, apay ngay. Anya nga tanumapan kalangan iti ayanda. Ay, man laangan. Ang mga nalipatan na, nga dati responsibilidad na kanya. Apay ngay pare, nalipatam samot, tirumbang abayadam kanya. Ay, kastoy ngamin pare. Diyak kaya't amangag, ti anyaman arason mo pare. Tanagtulagan da, kat makabulan laang. Ay pare, awan pa'y ngamin ti kwarta kita. 800 pesos laang ti adda ditoy. Ay nawaw, sana mabalin ti kasta pare. Awan maaramidak pare, taawan kat ngarod ti kwartak. Kasta ngarodot, ti rason mo? Di ka panunot, iti pamuspusan? Ay, di kamot makaawat pare. Uray danugan na kita. Awan ti mayawat ko kan ka. Pangasim pare, saan tay nga ubing? Ano sampay taguray pare? Kasapulan mi mati kwarta pare. Agbalin ka kumamot a responsable. Ta saan laang asika ti agkasapulan iti kwarta. Saan laang asika ti mangmangan. Ay nawaw, inruar mo mata motor ti kumpare manakaw. Aramatek man laangan, nanang. Anya? Nakabaybayag tumot nga agbayad. Makabulan ko nana. Ngamdi, agdua bulan ng tamotor na nga insaldana. Ngamdi namat ko na nga agbayad. Amangan no agungat. Bayam taagungat, nanang. Ririn to manday ta. Tapnoam muna, tirik na no saan nga agtungtungpal iti saritaan ti may sa atao, nanang. Marmarwam daya akong pare. Anya pa yun ti mausar ita, Andres? Awanan ti motor? Ay, saan ko pa'y amaala? Takurang kat ngarod ti kwartak. Agin lalaing kan tumat anapan ng isalda. Anya nga ita? Awan matlangan ti aramatan tayo. Nananana. Ay, nawaw. Umurmat ti motor tayo dayay. Kat, anya ko maita? Ni pari ni ko dayay Na, apay mat nga inusar na ti motor ko. Agdua bulan matpimanen, adi mo inalala. Uray pay. Awan iti saritaan mi, nga usarin na ti motor ana isalda. Napunuan siguro matala. Pinagururay mong tumat ngamin itinabayag. Ay, nas ka na makasaritak daytaan ko. No siyak ti sika, kompleto makit de ti inutang mo, tapno maalam matan ti motor mo. Kasaritak tabangan no magasgasan matan. Ita, amomon tirik na, no saan nga tungtong pal iti saritaan ti may isa tao. Motor mat ni Andres ti inusar ni kasinsin niko, antikora. Muwen tadabayag matanday dya a motor ija balay. No kasta, saan pa'y anakabayad ni Andres? Wad, isuatap no makabaway. Inusar na din ati motor. Sigurado nga agasok ti agong ni Andres no makita na day tante. Ay nawaw, di oray agasok ti agong kinlapayag na. Sa bagay deserve na. Pasul na mo lang tadi na mo tagtungpal iti tulagan. Usaran mo ti motor ko, pare Nico. Saan lang na minsan na nakita ka? Namin adun adaras. Dakas ka di. Ay, nawaw. Awan iti sarita antang usaram ti motor ko. Napilitan ka. Tanakabaybayag kamot nga agbayad.
Breach of contract inaramid mo. Awan day tayo di pinirmaan ta kasuratan na niya. Kasano? Na magasgasan ti motor ko. Breach of contract mo ta sasawam dito. Umana iti amin. Sikat isaan na nagtungpal iti makabulan asaritaan ta. Makauray ka man kami na. Aging kakaano nga agur-urayak. At dakin ka no kayat mo amaala ti motor mo. Agbayad ka adagos. No saan pa yan nabayadan dayta itaabulan. Kukwakon ti motor. Marmarwam ka. Ay nawaw, agdardaras ka matlakay. Nas ka na makabayad akan pare ni ko bakit? Amangan ko naknutagi ko ang ti motor ko. Kompleto ka din ti 17,000? Wen, adda na diskitar ko. Kabaulang matgayam nga idiskitaran ka. Pagadalam day ta napasamak Uston ti salda no saan nga importante. Nalawag? Bayad akong ti 17,000 pare. Hey, kabaulang matgayam nga ipamuspusan. Ala akong ti motor ko. Wun, mabiit laang ta irwar ko. Amangan mo't na nagasgasan ng dayta. Awan ti pagdanagam, ta inaywanak ti motor, ay nawaw. Irwan mo nga rudon Tapno malpasan ti saritaan. Wan ka di, relax lang. Isublik a kumpleto ti motor mo. Walang labis, walang kulang. Ay, agyaman aklaw na pare. Inton sumaruno, ti kan bang isalda iti gamit mo, no di mo amo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka iti padam a tao, iti kasta ngar aramidam. Ay, nawaw! Nuan niya ti saritaan, agtungpal ka. Agbalin ka a responsable, kat aramidam noan niya ti maiparbeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, agkape ka pa, Marshal lakay. Agyaman bakit? Kasla na unag ti pampanunuta ma. Adun samot man ti agpabagyo ita, bakit? Kaino ado ti kalugaran tayo nga agsapsapol iti pagluganan da. Anya nga ta, no imanehok man ti van. Mabalin mo, lakay. Sigurado amapunno ti van. Saan ka amalugay? No kasta nga raod, agpost kay ti Facebook bakit? Ipakaamom ka dagiti kalugaran tayo nga agbiyahe ak manan. Wan lakay, kaano ti planom? Mangrugi akin ton Sabado. Aginana akin ton bigat. Okay, sige, tapno at damot lang ti oras ko nga agbirok iti pasaheros mo. Dukas ta, agbiyahe manen ni Marshal, ikyang anak ka. Una nang, ado ngamin ti kalugaran tayo nga agbirbirok iti pagluganan da. Manmano ngamin ang tagbibiyahe dito lugar tayo. Ay, di mayat tano makaurnong manan. Una nang, isupay ang maigatang iti materyales para iti balay nga ipatpatakdermi. Ay, uwan na. Iti kasta ka malpasan ti balayaw. Tapno saan kay amarigatan? Pudno launay nanang. Oh, amangan kit dinoad dapay ti amuyong agbirbirok iti pagluganan na nanang. Ay, ni Mari ti ring di talaod. Agdamdamag kanyak idi napalabas nga aldaw.
Awan nga tapay tinabirukan na, nanang. Kurang pa'y iti may sa pasahero. Mapan ka iti ayanda, tada kayo ti agsarita. Jak ba kontak, tawang mga rudsilpon na dayjay. Un man, nanang. Mapanak inton madamdama. Makikapiak pa'y man. Ay adama na bati asuman di ta anak ko. Isom ti ikapem. Kumusta nga iti listaan ba kahit? Nanayunan ka de. Kumpleto ka din ti pasahero. Unla kay, ninanatiryang ijay laod tinang kumpleto. No kasta nga rod, matuloy ti biyahe kinton bigat. Adto'y ti listaan lakay. Adda dita ti address kan contact number da. Iso na laang, tawan ti contact number ni nanatiryang. Awan nga min ti cellphone da jeker. Isulangan ti umuna nga ilogan ko Amok matkid di ti balay da. Nasaysaya at pay lakay. Loadan ka matlaang, tapno adda pang kontak mo kadagiti pasaherom inton bigat. Anya tinagsaritaan yaw kadagiti kasinsin mo hilda anak kaw. Matuloy kayo kaday. Uwan tatang, matuloy ti bakasyon mi ije Bagyo inton Lunes. Ay, gabada ka din nakasarita yaw pagluganan niya. Awan pa'y nga rod tatang, ngamplanok ti makisarita ka ni Mari Ikyang. Ay iwan, ibibiyahe nila kay Nativanda. Baring agbiyahe inton Lunes, tatang. May bayat kag paisaw, no aglugan kayo iti Vanda, tapno door to door, nga umayda kayo sukunan diti balay. Uwan tatang, mapanak to iti ayanda inton madamdama. Agsarita kami iti personal, kan tapno may reserve matlaang ti pagtugawan mi. Manu kayo ay amapan? 7 kami, tatang. Inukas ta nga raod. May mayat no ibagayo anasapsapa. Tapno saan kayaw, amaunaan. Si kamat gayam tagtuk-tuk-tuk Marihilda. Anya ti umay mo ibaga? Salud-sudat ko man, wag biyahe nila kay mo inton Lunes, Mare. Un Mare, every other day ti biyahe na. Apay ka de. Agpa-reserve kami ko, Mare. Ay nawaw, agbakasyon kayon samot ije Bagyo, Mare. Wen, Mare, ipadas mo't Asino nga iti kadwa, Mare? Dagiti kakasinsin ko. Nilakay mo nga sana sumurot. Di namat kayat, Mare. Naimbag ka pa'y, Mare. Makapagbakasyon kay ije Bagyo. Ay no siyak, jakon masango, taado mo ti pakakumikuma. Ado ka no kat ti tourist spot ije Bagyo. Kan binggit, Mare. Isumat lang ti makitkitak iti Facebook, Mare. Mayat data. Makapasyar kayo umat iti sabali a lugar. Nalamin ijay ka. Isumat ti may sa akayat ko iti deja a lugar, Mare. Mayat ti klema da. Napudot ka numat numaminsan. Ngam at least, saan agrabe kung nadagiti kalugaran tayo ang nagpasyaran ijay. Saan akas dito'y lugar tayo nga uray bigbigat kat nagbara ti panawin. Naku nampay, Mare. Mano kayo nga minan nga aglugan? 7 kami, Mare. I-reserve mo ti pagtugawan mi, Lunes nga agbiyahe kami. O sige, ilistak adagosan iti notebook ko, tapno jak malipatan. O sure da ito'y, Mare, no cancellation. Ay, uwan, Mare. 100% sure. Anya ti inyawid mo anak kasupot, lakay? Strawberry ba kahit? Pasarabok para kan ka. Ay nawaw, gimatang ka pa'y lang. Nanginan sa mo ti strawberry ita. Saan mat ba kahit? Adda ngamin kahit na tiyambak amang isur-sur-sur. Iso agim matang ako na. Agyaman naklaw na'y alakay. Ikaktuman ni nanang. Sigurado ang maragsakan dayjay. Itulod mo adagaw si tayan na. Tamangan no ma-overripe. Sayang may. Wen, ilupas ko laang tararamidak, lakay. Ay, uwan gayam. Adda ka diti nakasaritam a pasahero inton Lunes? Kurang pa'y ititanlo, lakay. Nay, nagpartak a ba kahit? Time pa reserve ni Marihilda ti 7 a pagtugawan. Sa dino ti papananda? Agbakasyon da ka no ije Bagyo. Nasaya at matngarod ano kasta. Tapno adda ti ilugan ko no Lunes. Sige, panawan ka pa, lakay. Ta ituloy ko ti trabaho. Agi na nakamatan, tapno adda pigsam nga agbiyahe manan.
Sigurado anabannog ka, tamano nga oras magtibiyahem. Oh, strawberry para kada kayo, nanang. Ay nawaw, naggapuan ti strawberry, anak kaw. Ginapang ni Marshall idi nagbiyahe, nanang. Ramanan nyo naimas matpiman. Agyaman naklaho na yan, anak kaw. Makaraman mananda tao iti strawberry ako nada. Ay wagayam, kumusta mo iti biyahe nila kay Mau? Nasaya at mat, nanang. Pagyamanan iti apo, tasi kakarad ka da si Mangput. Masapol nga every other day ti pa nagbiyahe na. Tapno saan unay ang mabannog, anak kaw. Wala nang, isumat lang ang tinagsaritaan me. Ado ti maak-aksidente ta. Masapol nga agina na. Tapno maliklikan dagiti pasamak. Kaasi dagiti pasahero no may ramraman da. Wala nang, kastamot lang ang tikanayon ko nga ibaga iti asawak. Sakbay nga agbiyahe, siguradun na nga awan tirikrik naan na. Tapno maliklikan ti aksidente. Good morning, ikyang anak kaw. Good morning, nanang. Nakaumay kayo dito'y balay. Kagap-gapukla ang iti ayan nyo, idi na minsan ngal daw. Itid ko to'y abokado, anak kaw. Nalipatak nga intad, idi napan ka balay. Wow, paboritok day tananang. So nga ron anang yugak. Amok a paboritom ti abokado. Ay ni Marshall ngay. Agrubrubuat, nanang. Agbiyahe man ngamin itan. Ay wag, Lunis gayam ita. Nalipata matan. Gagangay ti bumakit, ananang. Malang, tugaw kayo pa, tagsarsarita tayo. Isu ti may sagagarak, anak kaw. Awam mangamin maarami di jabalay. Anyat urasan, gamsan ka pa'y anak kasagan na Hilda. Nalipatam sa ta Lunes ita. Saan mo, tatang? Ay nawaw, apay nga raw na di ka pa'y nagsagana. Nagpa-reserve ka iti pagtugawan niyaw, saan ka day? Tatang, saan kami gayam amatuloy ita? Aniya? Unay matan na gito ya tao. Diyak lang aruden sungsong batan, awag da pa'y lang awag. Narigat man pimad ti kasta. Naka-reserve ti tugawan niyaw. Sa ita, kalaat nga ikansilya. Nagbabawi mo ti kakadwak, tatang. Anya nga ron ti maramidak ngay. Naimbag kumamay, no inbagayo anasapsapa, tapno nakabirok da iti kasukat yaw. Saan? Tanala daw launay mag-in-cancel yaw. Ti vandaik yang ti agbusbusina iti paragan. Da kayo man ti rumor, tatang. Da kayo pa lang ti makisarita. Ay nawaw, apay asyak ti baon mo ngay. Si kalatan at ti mapaan tapno ambawm ti bagbagam. Ay na, una yun day tatao. Busina mat abusina, di mat makaururay. Kasanaw, kat di ka matpiman rumwar. Anyang arod nga iti ekspektaram. Wanan, rumwaran. Nagdiretso ak dito'y balayo. Tadi mo matsungsung-batan ti awag ko. Saan kami gayam ngagpabagyo ita? Anya? Ay nawaw, di mo ka dinaawatan? Saan kami amatuloy ita, kunak? Ne, apay mat-adiyo imbagbagaan na sapsapa. Sapay pito ato gawan ti impareservyo. Anya nga ron ti maramidak, kat iso mat ti desisyon dagiti kakadwa. Perwisyo mati kastangar aramidan nyo. Naimbag kuma, no inbagayo anasapsapa. Tapno nagbirok kami iti kasukatyo. Dagiti kakasinsin ko tinagdesisyon, saan asyak? Inton sumaruno, siguraduan nyo amatuloy kayo. Sakbay nga agpa-reserve kayo. Tapno awan ti parikot. Malugi kami iti kastangar aramidan nyo. Nalakalaan kada kayo ti mangi cancel mate. Na, para day talaang kasta ti bagam? Sayang ti daduma a pasaheros nga in-reject me. Tada kayo nga ro da nagpa-reserve. Di kuntakan yu manan na ida, parikot aya day ta? Ay nawaw, nalaka nga ro, kat agrubwat ko man ti biyahe.
Ne, nagsubli ka matlakay. Ay, cancel ti pito ato gawan nga impareserve ti kumarim, bakit? Anya, kat numayat ti saritaan may di Sabado nga imayan na dito'y balay. 100% sure ko na. Sanda ka numat matuloy? Kasano nga rudan dahi ta? Manulaangan nga iti pasahirom no kasta. Upat laangan ah. Una yun dahi ta amari Hilda. Agpa-reserve sana i-cancel. Okay laang kumaa. Ngayon sapsapan na kumamat ngayon baga. Tapno amo tayo. Saan mo't amabalin nga i-cancel mo ti biyahim ita? Tama nga no addapi man tinapatag alakad ti daduma pasahero. Kasano ngay bakit? Agbiyahe akpay nga rod? Malugi ta ah. Ano sa mun alakay? Bareng adda ti aglugan di tadalan. Kung takag matlaang ni kasinsin Freda, amangan no awan pa'y tinagluganan dagi jay, isupay ti do ama inayon. Anyat na pasama kanak kaw. Apaya nagsubli nila kay Mau. In-cancel ka numo ngamin ni Mari Hilda ti pito atugawan nga impareserve na nanang. Anya, Marurudak iti day taatang dilugi kayawn. Sayang nga rod nanang. Naimbag taadada ka sinsin Freda kun ti asawa na. Iso ananayunan ti do ti pasahero nila kay kong. Talaga mahilig amang i-cancel day ja, Hilda. Saanan makaulit pa'y day ta babae nanang. Saan lang gayam adagiti order na iti online ti i-cancel na. Agraman tugawan nga in-reserve na. Talaga nga dati tao kasta. Kaslasaan da tao akasarsarita. Di da nga mo nga ikan ti importansya ti banaw ken oras ti pada da tao. Tilang bagida ti pampanunutan da. Di bali anak ko. Dublin to ti grasya ang maawat tiyaw iti asawam. Agpauit kan tumanan iti materialis. Tapno malpasan ti balay tabakay. Wala kay. Medyo dakkel mo tinaurnong mo kat makabulan laang anagbiyahe kan. Wan nga rod bakit? Uray no nalugi akiti naramid ti kumarim. Nakabawi ak matlata. Pagyamanan ta iti Diyos lakay. Anya, ituloy mo ka di pa itagbiyahe? Wan bakit? Ituloy ko Sayang mati maurnong kumakait. O sige, agpost tamanan iti Facebook lakay. Kita no dati agpa-reserve nga alanganin. Dawatam kiti iti down payment. Narigat no adamanen ti mangi cancel iti ipa-reserve na. Inton kwan, isuda pa iti naturay nga agsao. Wan lakay, kasta talaga ti aramidek. Lesson learned lakay. Agbiyahe pa'y ka din nila kay mo, Mari Ikyang. Wan, apay? Agpa-reserve ako maiti may sa atugaw, Mare. Andaman ilakad ko, ija bagyo. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka nga umay agpa-reserve. Ay, sure day to yan, Mare. San kun nga i-cancel ta napatagtilakan ko. Pasensya kan Mare, ngam naka-reserve amin titugaw. Nakitak ti post mo itay, Mare. Ti kunam kita dapay 5 abakante. Ay nawaw, saan gayam ana ihay ti post ko kenkwana. Maasyan ka kadikanyak, Mare. Awan ti dado mapaglugana, katras ti lakad ko inton bigat. No talaga akayat mo ti agpa-reserve, mangted ka iti reservation fee, Mare. Reservation fee? Un, bayadam ti kagudwa iti pletem, tapno sigurado adi mo i-cancel. Di ka madanagan, taikisay tayo iti pletem ti down payment mo. Awan ka di ti panagtalek mo kanyak, Mare. Amumon ti sungbat iti saludsud mo, Mare. Basta siya, no down payment, no reservation. Makapasuron mo't day dyan, Mari Ikya. Ay nawaw, anya launa iti pagpungpung tutam anakaw. Napanak nagpa-reserve iti tugaw itay. Dawatan nakit din iti down payment. Kahit nangted ka. Saan Adaya kas jaymot. Ay, nukaskan ka na asam amang i-cancel. Talaga kasapulan ti down payment. Natruma na siguro piman iti inaramid mo iday. Hagasam tayo pito atugawan nga in-cancel mo. Ay na, makapasar.
Sa pa importante tilakad ko. Saan kan tumatatawa ka sa sarita, anak ka? Anya saan atawa sasawan niyo matatang? Amom daytan, sana na masapol nga ipalawag kukin ka. No kayat mo ti aglugan, bayadam ti down payment adaw dawaten da. Saan kit adaytan naturay ka pa ay ngagsasaw dita? Ay, nawaw! Nubasol mo, agpakumbaba ka. Makisarita ka anasayaat. Saan ket aday tanaturay kapaylaang agsasao. Ikam kumamet iti importansya ti bannog ken oras ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunam itayan, Kristi anak ka. Ada trabaho nga pa-applyan mi iti gayem ko, nanang. Ipadas ko mamatag trabaho ija Bagyo. Ay nawaw, masapul ka di nga ija iti pagtrabaho manakaw. Maanusan, nanang. Mailiw kami kidi akin ni tatang mo. No iti adayo a lugar ti pagtrabahwam. Saan mo't analaka ti mang sarungkar ken ka ijay. Nang runa ka di mi mo't kabisado ti Bagyo. Aglugan kay laeng itiban, wenno bus, nanang. Sabaten kay tulatan ija terminal. I-text dak laeng no kaano tapno ammok. Sino nga yan ti kadwami kin ni tatang mau no kastagayam ti planaw. Agurdungak laeng, nanang. No adda maurnong ko, di agnegosyo ak dito'y lugar tayo. Awan tumatius to pagtrabahuan dito'y. Adda pakipordiyaan ngam saan mat akanayon. No kasta trabaho kaya man ni Krista, iyay bagya bakay. Unla kay, napanda nag-apply iti gayem na. Ay, gusto no adda pag-applyan da ijay, tapno makaornong man. Ijay matlaeng ti pagnaudan na lakay. Agabang tukanaw. Ay, may mayat manan. Tapno sana mabandaw ng agbiyahay. Madanag anak para iti anak talakay. Ay, nawaw. Anya launa iti pagtanagam. Kasaan matan nga ubing ti anak ta. Awan ti mga sikasukan kwa na ijay. Haha, sikakit ti mabakay. Amo ni Kristay, tararamidan na. May mayat matlaang. No dati pagtrabahuan na ijay. Tapno dagaw sa makaornaw. Okay lang kan ka nga agtrabaho ti anak ta iti adayaw bubaw. Una, pagsayaatan ng tumo day tabakat kat. Nulapdan ta. Anya nga iti mapasama kan kwa na ditoy. Katawan mo ti patawid ta, amulaan na. Si kamot gayam ti masalaw ko, Mari Kristi. Kumusta kan? Nagapuhan samot ijay Bagyo. Nasayat latamat, Mare Angela. Wen, adalang inasikasok ija Bagyo, Mare. Agtrabaho kan samot tan ijay Bagyo, Mare. Naalam, Mare. Ipadas ko mamat. Anya nga iti inaplayam at trabaho ijay. Ay, kwa, Mare.
Supervisor. Ay nawaw. Mayat nga rod ano kasta mare. Ni Elisa akalugaran tayo. Janitress kanumat iti may sa amol. No siya, jak kaya ti agbalin a janitress mare. Jak lakit di maanusan. Nagasat ka no adda ti daddo mga apply mare. No da kami ako no choice. No anya ti adda. Iso ti anusan me. Nakabaybayag kamit bakit? Itluglaang matimapan mo gatangan di tay store. Pasensya kan lakay. Naranaak ngamin ni Marie Christie di tadalan. Siyempre, nagsarita kami paimot Nay, anya man ang tiimbagbaga dahi ako marem kan ka. Agtrabaho ka no ije bagyo lakay. Ay kadmayat nga rod ano kasta. Awan mo't lang ti pagtrabahoan na dito'y lugar tayo. Amom no anya ti posisyon na lakay. Anya ngay ka no? Supervisor. Supervisor te? Dayta ti jakon sinaludsod. Nagmayat adenggan ti trabaho na. Supervisor ko naman. No sa anak ngagbidot, na nga tumatlaang dayjay a posisyon. Anya gaminan ti trabaho kay na playa mi ti bagya. Kristiyanak ka. Supervisor, tatang. Supervisor? Wan. Supervisor iti may sa hotel. No sa anak nagkamalay. Nangataw a posisyon day ka anak ka. Ay, wan, tatang. Siyak ti boss. Naimbag man talaawat ka. Ay, syempre, tatang. Nalaing to'y anak yu. Amuyo ka di. Ado kami ang nag-apply kat siyak ti pinili da, tatang. Ay, kat congratulations, anak ka. Say-saya at matitrabaho, medjay. Adamot lang ang anak yu a supervisor, tatang. Saan asinsinan nga hotel, dayjay? Hotel dagiti sosyal ti pagtrabakwak, tatang. Agrobwata ko, nanang. Awan ka di tinalipata, manakaw. Awanen, nanang. Mala, agan-anad ka ba't ijay anakaw? Uray da kayo ka ni tatang, Agan-anad kayo mat dito'y. Di liw-liwayan ti mangan. Di mo liplipatan ti umawag, anakaw. Wan, nanang. Umawag kada kayo no sa anak abisi. Okay nga raw, danakaw. Agan-anad ka mo't iti biyahe, ma. Wan, nanang. Mala, agpakada akon tapno sa anak amala daw iti biyahe. Nagrigat lagit diti kastoy lakay. Ay, maturog ka mat ngabinan bakit? Anya turasan? Sa anak karuda makaturog lakay. Dua laos lang nga di mo nakita ti anak ta. Kailiw ko launa yun ti anak ta. Kasapulan na nga raw trabaho dya bagyaw. Saan mo ta mabalin nga agil-ilad lang dito'y balay? Anya nga tano'y bagata nga agawid lang ay. Ay na, sana mabalin di kasta ka panunutam. Amumay, supervisor iti may sa hotel ti anak ta bakit? Mayatan da dya trabaho na. Ang pudno nga ta, supervisor ti trabaho na ijay. Na, si kakit di mat bakit? Sa masiguro nga ibaga ti anak ta, ti sana pudnaw. Anya mo ti buybuyaam, Angela bakit? Ti video ni Marie Christie lang kay. Nagmayat man ti hotel a pagtrabahuan na iji bagyo. Talaga a hotel dagiti baknang. Mayat pa'y ti posisyon na, ta supervisor adagos. Kita ti impos na a video kun ladawan na. Kasta ti uniform da? Wan. Sa dino ije bagyo ti pagtrabahuan na ya? Basta ije bagyo Uray ibaga na, saan tay laeng amuno sa dino. Hello, Christy, anak kaw. Imawag at nagsweldo kami, nanang. Mangipaw itak iti groceries kan kwarta kada kayo. Urnugam kit day para iti negosyo nga arapaap mo, anak kaw. Ay nawaw,
Nalipatan yun samatan a supervisor ti trabaho dito'y nanang. Dakkel ti sweldok iti pinulan. Ada akong dito'y terminal. Ipawit ko langan kada kayo. Sabatan nyo mat dita paradaan. Sige anak ko, urayan mi nga road. Agyaman naklaunay. Agawa ang tagpulos lakay. Sumangput ti biyahin ton madamdama. Amang anudyak mabagkatimpaw iti anak ta. Muna ka gaminan iti paradaan Saan mabalin? Ay nawaw, sumarunuak matla dagaws. Amok ti ugalim kag. Sigurado apagurayan naktumanon itinabayag ijay. Ay, mabait lang nga raw, tagpulos akaw. Agawa am kunak manan. Wan, di ka makaururay man. Is-istoryaam ka no magayam a supervisor iti sikat a hotel ti anak ta el mabagay. Ay nawaw, anya kumatidakas ijay ngay lakay. Pudnumot a supervisor ti anak ta. Wala, gamdi mo mat ipasikat Maday ti kasta bakat. Asinaw tinangibaga nga ipaspasikat kaw. Kadagiti kalugaran tayo matlaang Nakita dala siguro ti pawit ni Kristi ang napantasinabat ijay paradaan ijay. Iso nga umapapal daman na nakasta. Ay, unay kan bakay. No di dasal sa ludsudan. Saan na masapol nga ibagam. Aguli makalagan. Tapno di da ibaga anaparamag ka. Nag-text ni Auntie Soledad kanyak puldo lakay. Anya timbaga na. Agawid da kano asa nga pamilya. Ay nasaya at matano kasta. Tapno adamanan ti agnag di ti dakkel abalay a pinanawan da. Agbakasyon na laeng lakay. Mayatan ti biyag da ijay abroad. Ay nawaw? Kunak ano dito'y damutin nga agnad? Saan? Mayat nga ti trabaho da nga agasawa ijay abroad. Ijay matlaang agtrab-trabaho kan agad-adal dagiti anak da. Sa bagay, iti kinabayag da ijay, kat sigurado nga adon tinaipundar da. Tulungan naktuman nga agdalos iti paraangan da lakay. Ay katuna, day talaang gayam, bakit? Kristi? Auntie Soledad? Oh, dito'y matgayam ti pagtrab-trabaho ang balasang. Ay, wan auntie, mayat da ita. Makaurnong ka, uray sa gabasit. Tinapatag kat adda maurnong mo. Wan auntie, jak impagarup nga check-in kayo dito'y pagtrab-trabahwak. Agdiretso kami kumaiti lugar tayo. Ngam kayat nila kay ko ti agpasyar dito'y bagyo, sakbay nga agawid kami. Kasta ka di auntie? Ala, panawan ka pa'y. Tapno saan ka mataktak iti panagdalos mo? Pasarabo may para kada kayo, Angela kaanakan. Agyaman naklaunay, Auntie Soledad. Agyaman akmat. Tadinalusan yo ti arubayan mi. Itad kunto ti gunggunayo inton bigat. Sanan, Auntie. Tulong mi dayjayan kada kayo. Ay, sana mabalin. Rumbang lang amang tadak iti gunggunayo. Ta saan asinsinan ti agdalos. Ay, wan gayam. Nakitak ti gayam mo iti hotel ang nagturugan mi ija bagyo. Un, Auntie. Supervisor kanupi man iti may sa asikat ang hotel ijay. Supervisor? Wan, isuti ko na, Auntie. Cleaner samat kaanakan. Madama ka ti panagdalos na edi nagkita kami. Anya? Agawid ka na ni Krista inton bigat bakay. Awan trabaho na. Agbakasyon ka no, pay. Apay akasla di ka naragsak. Pudnod sa mga tagwarwaras ada maglakay. Ay nawaw, anya damag mananday ta. Saan a supervisor ti trabaho ti anak ta ijay bagyaw. Ay nawaw, no saan na supervisor, anya nga raw.
Cleaner ka no, Anya, Ay, nakababain ka dagiti gagayam ko. Sa pay imbaga kadakwada supervisor ti anak ta. ay, nuapay mo ita nagulbud pa ilang ti anak ta. Diyak amoy ti dayta, Kristay. Diyak amo no anya ti aday ti panunot naman. Oh, apay akasta tila ngayon, nanang, tatang. Apay matakas jay tinaramid mo, anak ko. Ah, anyat kayo tiyo sa nanang. Sana masapaw nga gulbud ka. May papaniti trabaho, manakaw. Ah, ay, kwa, tatang. Nadamag mi asan kaya masupervisor ti trabaho mi jay bagyaw. Eh, tatang. Sabay ipanpanakil ka kadagiti kukumarik. No apay nga may nanagulbud ka kada kami. Gaputa mabainak, nanang. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo no moamuan da a cleaner lang ti trabaho. No amuyo a cleaner ti trabaho ijay. May pagpanakkel dakpay nga ta. Amo manakaw. Awan, di nakababay na trabaho. Uray anya pa ya trabaho dayta. Tinapatag. Kat nadalaw sa trabaho. Pasensya kayon, tatang. Nanang, pasensya kayo no nagulbudak kada kayo. Di mon ulitin ti kasjay, anak ko. Husto ni tatang mo. Di mo ibain ti trabaho, amang bibiyagkan ka. Kunakon ka, sika talaga ti sarsarunwak, Mari Kriste. Kumusta kan? Nakita na pailaang mat. Kumusta kan ko, nakmare? Diyan ka mo ang nagawit kagayam. Eh, kwa, okay aklaang. Nagawid akta, agbakasyon akman pa'y. Itikas na nga itsuraam, kat madlaw asaan ka nga okay, Mare. Ada ka di parikot? No addaman, sigurado adinak tumaawatan. Aguray ka, Mare. May papan ka di dayta iti trabaho mi di bagyo? Wan, naragsakan. Siyak ti pagsasaritaan da di tatirse na itay. Ay saan, Mare? Kinapudno na, maasyanak matkan ka. Ti ibagam, naragsak kayo. Naragsak kayo, tanay babainak itintero a barangay tayo. Ay nasaan nakakasta, Mare? Ti maibagaklaan kan ka. Kitdakas ti agparamag. Janitress ka man, cleaner ka man, dishwasher ka man, wano anya pa'y atrabaho dayta. Okay lang. At least, amom aligal ti trabaho. Ay, nawaw! Uray anya pa'y ti posesyon wenno trabahom saan mo kuma nga ibain. Tinapatag kat legal kan nalinis ti trabahom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.